kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nanang, Apay ay ababay. Itay kapay ananang dita. Anya ayati masapul mau. kwarta man, Ay nawaw. No dumawat ka. Kasla dem padulin mo aligi din nanang ikandakaon. Pangananwam ay iti kwarta. Kat ada ka laang mat dito'y balay. Pamasahay ka mapanagaram nanang. Oh, agar masasawam mat si kababay. Kano adalaang masabat mo atao di tadalan. Kat mababain kan. Balasang tulaki daing. Iti day jay nanang, ita saanan. Awan tumot ngamin bilibyo kanya. Ala ka din, mangtag kayong nanang. Ay saan ka rumwar babe? Ah. Ang mga numakaduminggon tumanan adi ka agaw-away. No nasangum manan tiyag bulakbawl. Awan ti katulungan jay amam ijay talawn. Ni nanang mag. Agawid ak mo iladagos. Unay kayo ki din aya. Ay awan latam mukaon babe. Nuko na ka saan ka rumwar? Saan? Agtalinaad ka lang dito'y balay. Nawatam! Asano kay babe? Naibusin ti alak ngayon inumenta. Ay gumangala ka pa'y adan ngayon. Di kagdanag, tasyak tagbayad. Ado ti kwartak. Day takit ko kayang kapali babe. Ay na, nagadupay lasaom. Ingkag mangalan. Ay kayo na pala. Nadaglolya. Woo! Mangitil ka man pwede tayo timay sa butelya nga alak. Mabit lang barok. Adoy barok. Agyaman ak nana. Ilistampela yung litata bayadin ni babe inton padamdaman niya. Ay na, bayadan niyo kidain. Nagrigat kayong tumanin amasinger, intun mabartag kayaw. Un ka din na. Itod kunto no maramdama. Danag yun aya. Bayada ka bayadan. Ado ti kwartak dito'y kunak lang harutan. Ay, sigurado lang, babay. Un ka din na. Don't worry. Mark my word. Gusto ka ti kunak. Nga niya nanang. Mabartag ka manan nga agaway. Nabarteg ka kaya? Saan mo na? Tinabarteg, nakaturog. Nakaino maglabasin nanang. Unay kay laki din. Ay nawaw. Ewan gaya. No iba ka ang mga sawa kong. Anya makunayo nga eh. Mga sawa sa sawamot babe. Asino nga'y kumati asawaam. Kano awan pa'y matnubiam. Di ko nayo ah. Di yun lang amaw. Di yun lang amaw, nanang. Ay katiyawid mo nga ruda no adda. Iti kasta maam-am mo mimot. Ibagam tao may agluto kan aglinis dito'y balay. Ay, Kita no makapasa mo lang. Iyawid ko tapno asawaag nanang. Saan ka tapno ang balit akatulong dito balay? Ay kat parehas na matlaang babay. Iyawid mo tapno mamati Iyawid ko to, nanang. Diyak pa ngamin rinugyan ng inaram kang. Mabadigak lang ti chinilas na. Naragsaka ka, nanang. Anya, ayawan mo babay. Ulaw ka talaga. Ingka ka maturugan. Di mo amaw tilab-labidang. Manang Rislay, naimbag man ta nakahawid kayo. Apay akong trabaho yaw. Awan ata holiday kat nga rod. Ayaw na niya. Nalpas mo ka din, ti paparamid ko kan ka kabinet.
Nalpaso na. Siyak pwede ko nam. Matik Imbang ano nasayat mo't lang ti panakaramid na. Amakan no sinsinan mo't. Ayapaw. Awan to bilib mo kanya manang. Kita ang ngamin atap numapnag ka. Nan, kita man. Aw. Anya nga itima ko na manang. Mayat mo't ngagpaiso. Kasla natibker ti panakaramid na. Ay, kat siyempre Batido tinagaramid ko naman. Oho, imparamid mon samot. Ay nawaw. Siya nga rin tinangaramid dita. Unay mo tan. Mayat mo ngagpaiso. Manang. Kwartang manggaraw. Oho, no igatang mon tumot lang ti arak, uray sa anan. Saan? Igatang ko iti pantalong ko. Kita ba alan mangtaggan. Tapno nagagitak tuman nga agaramid. No, ada iparamid mo. Ay na, aldawag. Apay di pa na rin ni babay. Ay, diya ka mo alakay. Kano parbangon sa mga minan itinagawid. Ay nawaw. Ingkari-inginin Bumtak taon niya sa harap nuang. Ngam nakaturog pailaan. Babay! Bumangon ka ditan, aldawan. Day tanto magamin arak ti mapan nakukuan. Imbes ang masapa ang maturog, ta makatulong kumamag kada tao di talon. Dagita kay dimot ang mga ayab kan ko na. Ayab dan to mga min nga ayab. Iso ang mapaspaso bumot no maminsan. Ay la, abdamag lang kinkwana na ita. Uray ayabanda, no talaga adi na kaya. Awang magkat ti mabalinan dagita nga gay ayab. Wan mo't kit di Ala, ingkari-inginin iti silid na. Taray, aldawang. Masadot tumanan ang sumurot iti talon nung napudot taon ti darang ti inay. Manang, kwartaman. Ay nawaw, kwarta manan. Basta makita nakmat kwarta ti bagbagam. Anya ak ayabang ko. Unay mo lagi din ni Manang goyang. Ala ka din ikan na kong. Basi lang mo ti daw-dawatan. Awang kwartak. Ay sus, di mo ibagbaga ti gasta. Intong kwan, pumayso nga awang kwartam, ali Uhuhu. Arak tumat lang manan ti pangigatangam. Sayang lang ti kwarta. Saan? Igatang ko nga ron iti sapatos ko. Tapno adamo usarak ang mapan agaram Agaram. Agaram nga. Asino ngay matibalasang amangayat iti artak akasken ka. Awan lat amukon, babe. Agbaliw ka pa'y barang kaya tanda ka. Di mo laam mo Abay, no nainlab ngay kanyak di babae. Iyaw, awan mo manang ti saritaan. Mang tagagi din. Kat inikan kamot edin. Sa bali man ng tataa. Pantalon ti ginatang ko iday. Sapatos mo ita. Nan, mang tagkan nga. Sigurado mla nga igatang mo iti sapatos, Tano saan, di kanton ik-ikan. Uwe, manang ko adong-dungwag. Ang lalaki din. Nayunam ata jay original tagatangag. Medyo nangina ka jay original manang. Nakita mo ka diti limabas ang motor itay bakay. Wan lakay, apay kaday. Ni Babin sama jay nakaangkas kini Daniel. Aya, jay mo't la driver tinakita. Diyak mo't na iropaan tinakaangkas. Tanakaabong mga min iti sakaw. Kita mandarami di anak mo. Nagalas at alaga ti ugali na. Iti limabas nito batog ti balay. Nakaabong iti sakaw. Iti nakalabasan, inikat ng ti sakaw nga inyabong na iti ulo na. Ay, naglukon na di ababay. Di mo't inikan ni Leslie iti kalman iti kwarta. Wan, tadim awat iti gatang nakano iti sapatos na. Hawanin Sigurado asaan man nga agawid dayday aging gaasan ang maibos ti kwarta na. Kwarta man manang Raisa? Anom ti kwarta, babe. Kano inikan nakakanumo ni Leslie di na minsan nga aldaw. Kasi sa bali mo't kinka amanang. Ay, nawaw. Naibusin tindid ni manang Leslie. Nangan anwam nga iti kwarta ading ko.
Inggatang ko akadagiti masapsapol ko. Kas kumaitan niya. Pantalong, sapatos, kanda dumapay. At dapay gam na batay, ipanayong ko kumakanya. Tamangirwarak man, iti motor ko. Motor ko nam. Uy manang, mangirwarak ko, may iti motor ko. Iso na lang ta, kurang mati kwartak. Iso apa nga asim man, tanayon nam. Ay na, apay, saan ka pa ilaang anadidigra aya iti motor? Iso lang nga rodan tigistay mo na katayan. Ita, kunam manan amangirwar ka. Ay abaw, aksidente lang, day manang. Talaga kas ta ti biyag. Uray ka sa no apanaganad mo, no gasa mo ti maaksidente, mapanlatta. Saan na balay, tagan-anada ko manang. Iso anayunan ti kwarta ka. Nya, iti kasta, makairwarak mo tin iti bukod ko motor. Nagriga mo nga, hindi bumulburod lang, di ta? Kwarta man manang. Awan kwartak. Sige unay din. Sa nga gaso lang mo, igatang ko lang iti mama. Awan nga rod. Unay mo tan. Teta sa nga gaso lang, di mo pa'y maitag mo. Uray 50 lang harutan. Sige alis lang. Anyat ko na. Ay, manang lislay ko na kuma. Sige kwarta mo Awan. Unay mga imot mo. Basi lang mo ti daw-daw matimpay. Kasanukat ulbod ka mat. Kunam agumatang ka iti pantalon ken sapatos mo. Ngam awan mo't makitak abaro a pantalon ken sapatos mo. Apo, at damot Inggatang ko matitintid mo. Uray nga kitaan, at da iti silid ko. Ayan na. Ipakita man nga rod no talaga ka matlaang. Kit at da ijay, at da iti silid ko. Ti kunam kit day. Inggatang mo iti arak. Inom yumanan kadagiti erreng ababarkadam. Sa dino ti ayan ni Bobby, nanang? Ay, jakam mo Di pa'y mo't nagawawid manipod na panijay natayan. Ne, apay, asino tinatay? Ni Ibeng alula ni Samuel. Ay, natay gaya mo, day dya bakit? No kasla napigsapay mo. Nabayag ang nagsakit. Ay, kaano ba't ngay ti panakaitabon na? Nalpasan naitabunan idi kalman. Ay, nawa. Naitabonan? Ngam aging gaita, di pa'y nagawid ni Bobby? Anya ngay ti araramidon na ijay? Jakam mo ijay adem. Kano ijayan anagyan manipod na irugi ti lamay. Amangan mat no orayon na pa'y amalpas ti pasyam, ken 40 days, santo agawid. Ay, unay lakit din day dya tao. Awa na talaga ti dengdenggan na. Kaanon to nga taaya nga agnakam. Ayan nga, itay siya tayo danyay. Apa na ibusan? Shhh! Tangaywat mo. Di mo kanu pigsaan tamadamatilwalo da di taunig. Impasal diyang dapay layang ti inom. Oo, nagpayagan da talwalo. Itay dapay ngaglulwalo. Labsan danton ti langit, gapu iti kinatidog ti lwalo da. Wenngalo da. Nagpayag. Yes, uray kumamang, no di da ipasardan ti inom. Sapay na mag-aanan ti karabukob ko dyan. Makasasata ko na yan. Nan, irwal mo man kita. Umunigak ko maitay mapan makilwalo. Angay, kunakit din jelidel da nga iti ipapatay tayo amin. Kunana, dinaldalas ko na tilimwal. Mangilam-laman dami ngamin. Ay no, wow. Ay, imbagam ko adida mangiram-raman. Talaga ka, day? Asan ang nagaw-awid ni Bobby? Bakit? Saan lakay? Manon nga aldaw ajak nakit-kita dito'y balay. Ay, nawaw. Imbag man, tamaanusan natin saan nga digdigos. Kinulanda ni makadumingon san asan ang nagawid. Ay, katagpapadadan akadagiti ereng akainuman na. Aginangot dan ay ijay. Ay, nagadok di maarami di talon. Imbes nga may naktulungan, saan mo tay tamot inom ti unain na. Nagado ti kunak nga lamidan na. Huwag nga huwag, mawamot tong palin na.
Awawagak, ngam saan namot asungbatan ti awag ko. An attended pa'y kidain. Ay kinidab na siguro na ti cellphone na. Tadi na kaya ti balistor mo. Santo lamanin mapanunot na ti agawe. Intun awanen ti kukwarta na ti just kay. Oh, babe. Sapsapulin na kaninanang mo. Nasabat ko itay na panak i-TLC na ni Nana Gloria. Ah? Anyang itin bagam. Awan dak amok ko na. Ayos Very good. Kung nakalakit din yung bagam nga dak dito balayo. Amu dalat ta sigulon dito yung balay ti ayan mo. Ngamin, isumit ti tambayam. On bibiyang ko. Irwal mo kiting darak. Ta ginom tayo manangin. Ay katuan Oh. Oh, atoy. Sige, set man din, no kastulain. Una. Kakaisuna ka dapay kortak. Agawid ak taon ton, awan, paginom tayo paray. Ayos, Takit niya kaya ko kayang ka. Layos, ti alak no siya kati agpay nung pale. Siyempre mo na. Siya pwede ko nam. Abay ka po. Yang aming gayat ti mabibitay. Iso nga, aginom tayo nga ginom. Aging ga ati arak. Mauma ka na tayo. Ay nawaw. Chels nga luden. Chels. Nay, apa yun, babay? Agan ano ka? Malamlaminak nanang. Maliti bagbagay. Ay, nabara ka mo't anak ka. Adan sa gurigor mo. Kapupuyat mo siguro daytan. Gapoy ti kanayo na panagin inom nyo iti arak. Ay na, matayak sa nanang. Masaladyak ka ba nanang? Mabitla ang tamang alak iti panglabarkukan ka. Kita, tarabi di anak mo, Nora. Naging baglaan, pimanaw malay. Andaman siguro ni Teresina ni Gloria. Wano ije balay danan niya. Ay, wan nga rod Makauma mo timang bagbagakan kwa na. Awan mo't lapat patyan na. Hindi agsagay kung namlang matay. Nanang aming nga ubo na. Ngam iti nagimbag, pimanaw man na nakaslawan na basama. Diyak mo't ngamin nasiputan arim mo talinapdak ko ma. Wow. Imalala ang nga tamo di anak mo. Sa anak mo akas di bakal. Kahit apay atalya-talyawan na ngay. Di mo ibaga asyak timalaan na. Nakarkarumot sa anak ngarta kanya. Ewan imbaga asikat imalaan na. Tinalyaw ka lang. Ay talagan sa ano asino ti burida. Isaw tinatangkan ti ulo na. Ay surun kaun. Siya maray. Naglamuyaw. Mayat ti panagayos na di karabukob ko sila. Kunak ngalod, no diyakan umay dito yung balay babi. Manong aldaw met anak bakasyon ka. Ay, sana mabali na pare. Among mga arak is life. Wewen pale ko. Atoy, ikaw at mo tagpulutan pale. Naimas tayo ta, hadubo apato ko namban. Ay nawaw, nangalaan nyo nga dita. Pato, ti kaluba pale. Ay nawaw, kasi man nga rudin at tinapukawan ititarakan. Kagkagali, ado ti talakanda. So asan amadlaw. Tige kitin, pulutan tayo kitin. Okay karon. Cheers! Nanang, ada ka na aksidente ang motor iti kabangibang a barangay. Agdinamag ani babi kano ti maisa kadagiti na itaray iti ospital. Anya, ay na Diyos ko. Sino ka nung iti kaduana? Diyak mo nanang. Ang mga ni Daniel ay sumati ka na yun nakaduana. Ay, daytan ti bagbagak. No nagtangkan to, mati ulo na. Ay na Diyos ko. Di mo ko mabaybayan jay anak ko.
Ispalom ka di iti mabalin na pa kay sagmakan na apaw. Ay naimbag lang ang tasaan ka napuruan anak ko. Nga rin na nang. Una lagi din mataya ko. Di kanto mga mindumdum nga iti maibagbagakan ka. Anya nga ita, nagistayan ka manon. Agnakam ka mga taitan, babi. Hindi ko. Ayabam adag iti babarkadam, tay sudat ti umay mga sikasuken ka kabayatan ti kadam dito yung ospital. Isupay Ah. Sigurado adakkel ti magastos iti pan naka-ospital mo. Bala, husto daytan anak ko. Tinapatagkat nakalasat iti pagad ti adiyaw. Pasensya kayo manang. Ikare, sana kong agbalaw. Tulunga lang ni tatang talon. Ay katrabang na lang amin Saan aday ta agbulbulakbol ti aramidam. Ngamin no agsakit ka, wano adadakis ang mapasamak ken ka. Awan sa bali akamangem, no saan ada kami matlang nga kapamilyam. Dida ka matulungan, day ta papainom mo ababarkadam. Denggam ti maibagbagakan ka tapara metlang iti bagim dayta. Saan apara kada kami? Idyam nga minan ti arak. Tawan na saya at nga itden na ka. Madadael ti salunat mo, agraman ta utek mo. Ay, nawaw! Di mo ialang-alang ti pamagbaga dagiti naganak ken kakapsat mo. Gaputa isuda ti umuna ang mga rayat ken ka iti oras ti panagrigat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, patganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kasano, Oscar? Naikarga mo lang kadiamen, nagitim pau-pau itda karga. Wen, tadador, sigurado anak katali amin Ite kasta, sana matinag nagbiyahe ta. Wen, tata, agyan na kiti taplod ti Jeep. Tapno mabantaya ka na yung bagdag iti karga pau itda. Ay sana, bawal tag taplod, Oscar. Ang mga numatilo ta. Dakdak ka lang parikot no bilang laeng. Saan, tabumabahak tumutin, intun asidag ta ni Jayli, tata. Sa bagay. O sige nga raw. Agyan ka nita taplod. Agpara kan daw. No sa dino apandat ay bumabam. Arigla daw. Tatahador. Bilibak met iti kinagagat mo Oscar. Agasam man, taamin nga okasyon dito'y barangay hall, ket adda ka nga umay tumultulong. Siyempre mata, manang sita. Pagribungak dahi ta, kas maysa kadagiti barangay tanod dito yung lugar tayo. Unmat kiti banag apagyamanan mi mat. Gaputa adda ka anaayat at tumulong dito'y barangay hall. Saan akas kadagiti daddo mga barangay tanod. Day talaang agtugtugaw tar aramiden da. Nakababay magamin na no Jack tumulong manang.
Di mo't agkar-kargador ka pa'y kin ni Tata Ador. Manungay mati porsyentong nga kun konduktor kan kwa na. Ha? Ay, awan, manang, libre. Ay nawaw, imbag man ta kayat mo alibre. Kano nagrigat ti agbagkat. Ay, tulong ko matin ang dagiti kalugaran tayo, manang. Ay nawaw, nagsayaat kat kuman no amin a barangay tanod kan barangay kagawad. Kat kasken kang agpampanunot. Tirigat na, saan kami magpapaday ti panunot, manang? Wan nga rod nadardaras siguro ti panagduras ti may sa barangay no kasta lang. Oscar Baraw, alwadam ti impaw it ko wan. Inayadam nga ibaba. Wala na, awan rumpang nga pagdanagan niyo. Nasa mabuting kamay, dagiti impaw ityaw. Agyaman akbaraw. At to'y titangdan mo. Ay, saanin na na? Ay naawatam ka din. Isupay nga inayon mo nga igatang kadagiti masapsapol ije balayaw. Eh, saanin ko naman na. Tulong kon kada kayo dayjay. Kan may sama, minsan laeng may. Saan taagpaw itak tumanen? Uling ka di, intun maminsan tulatan. Sige nga rod no isuti ko nambaraw. Katagyaman akmananwan. O, nanyaman na. Pakaidayawak, timang tulong kada kayo. Na-discard ka la amin, dagiti pawid na, Oscar. Wan tata, in-check mo amin. Ang mga nota na bata, wano natin Awan, kinita kami na nasulit i jeep mo. Pasayaan mo nga ron. Nay, pangaldaw kaya man. Hinta pa'y mangaldaw Sige tata, ang umurakan, iti sigot at pangpanganan ta. At dapay ngamin papana. Sa din iti papanam. At dalamapan ko singirin, tata. Sa nabalit, ang mabitak laang. Sige. Pamuna ka ro din ni Jay. Sumaruno ka. Uwan tata. Ay nawaw. Adumat ti pinalingkim ay uwan tata. Imbagla nga abas tumi je balay. Nariga ngamen ti agkaragatang ije store. Makatipid ba si tao? No aggrocery mo sagpaminsan. Ay wala. Husto ka Oscar. Kat kasano. Intun bigat ba nga roda na? Katwa na tata. Sige. Masapat ang agbiyahe. Sigurado nga adumanin ti pawait. Ayaw na. Adumanin ti kargaan ta. Sigurado mapnumanin ti jeep mo. Lakit tiya. Sige nga ro tata. Agkita tantulangan ije paradaan intun bigat. Ay na, imbaglaang ang tanadanon ka pa'y diti paradaan, Tata Ador. Apay ka din mabalasan ko. Ay kwa, awan ka din nabatbati akarga diti lugan mo. Nay, awan ba balasan ko? Sakbaya ka nagkarga itay. Siniguradok pa nga awan na bati akarga iti unag kinwar ti jeep ko. Iti ngay tapload, Tata. Awan, naibaba amin na paway. Apay, anya nga min na jaya. Inmawag ngamin ti bayar ko iti ube. Kurang kano ti kilo nga inyawag ko kinkwana, Tata. Ay nawaw, amangan mat no dadaal ti kilwan na. Wano, amangan no sikat ti dadaal ti kilwan na balasan ko. Ay saan, Tata? Kabarbaro laang ti kilwak. Masigurado kasaan ang nadadaal dayjay. Oho, amangan man no nagkamali ka lang iti panangikilom. No natnag di nakita ko man. Malaksit ano natin nagkabayatan ti panagbiyahe. At naman Oscar iti taplon. Nakita na ako manubilang. Ay, un nga rod. Sana balin, Tata? Ang mga nung nagkamali aklang agpaisaw. Ne, nagaduma day ta karnin lakay. Sa dinong ay tinagapon dagita. Iya barangay hall, bakit? Da kami tinagluto. Isa pinaspasak mo tin, ati nang isupot kabayatan nga gergerat kami. Ay nawaw, imbag anawan nakakita kan ka. Awan,
Di da nadlaw, tayong kabil ko na ako sinibag ko. Kaano kay mananti sumaruno nga okasyon taw mayak mamat. Kato na, umay ka inton bigat. Agparte kami man ni Tibaboy. At ka no, sumangput a bisita nga gapu yung munisipyo kan. Ay, wan man lakay. Masapa ak tuman ama panta tumulong ak mamait. Ay gawa na. Ala, ayabang nga rodan da kita naktatamangan tayo. Ado ti inyawid ko amasida. Agpenag tayo nga agsida iti karni itabakal. Naglukon. Kasano ako rang tikilo ti impaw it ko alaya. Kano naglawag mo't a 50 a kilo amin ti impaw it ko kinni adawr. 5 a plastik dayjay asag sa 10 a kilo. Sigun iti bayar ko. Kurang mo't kanon asag sa 10 a kilo ti may sa plastik. Ay, kasano ngay anapasamak ti kasjay. Ay, damagagtuman ni Ador. Imposible mat anat nagdagiti daduma iti taplod ti jeep na. Oscar, isiglot mo man na impag dagiti karga nga inpaw-paw itda. Wanda dador, nakasiglot amin na. Nasayat nga ron no kasta. Ano nga ming katiw may agsapsapol iti karga na kanya. Nay, apay ka no? Ada ka di mapukpukaw? Isumati ko nada. Husto ka no, magtikilo na. Sakbay nga ikargata. Angam inton dumanon ka nagiti bayar na. Kurang ka numatan. Anya? Adaya magkasta tata. Amangan mo no mistik ti kilwanda. Isu akasta. Isu nga ron mati ko na. Isu nga inton maminsan. Ipatugot ko mantay kilwanda. Ta ikilo tayo pa'y, sakbay nga ikargata. Narigatan, amangan no ibagata, akis-kis sayanta tila ko na. Ay wana tata, datapay kitin tidakis, kita talang arudin ta gikarkarga. Huwag garod, ay, makabasbasol ka na taon. Mas dawak man bakit? Iti anya lakay. Tunggal maidiskarga mi kin ni Oscar. Dagiti karga nga inpaw-paw itda. Pagamuan, ada umay nga agdamag. Nuadda ka no nabati, wano natin nag-akargada. Katanya kumagay tinakaskas daw iti dayta ador. Saan mo't amaliklikan nga dalata mabati akarga nang runa kadag iti pampubliko alugan. Basta awak ngamen, awan mo't mabatbati iti jeep ko. Nga mapay nga, akarayon na nga umay agbiro kanyak. Makmaksayan ka no ti kilo dagiti ipaw-paw itda akarga. Nay, kasano ko maamaksayan ka nakasako man? Malaksid ano naabutan ti sakaw, no plastik ang nakaikargaan dagiti ipaw-paw itda. Saan mo't bakit? Napipintas mo ta plastic sa ako dagijay. Awa mo bukbot na. Ay nawaw, nilaag mo Oscar ti kargador mo, sana ya? Wan bakit? Ay kapaliiwam ni Oscar alakay. Ha? Ay, sapay ko mata, nagbidutak lang iti atap ko. Sapay ko maador. Atop mo nga anya bakit? Basta, paliiwam ni Oscar. Diyak kayat ti makabasol. Iso paliiwam ti kargador mo. Agsipot ka ngamin Agbalin ka nga alerto. Tapno saan ka amatakawan asimumulagat, ador. Siputam ni Lili, Norma. Siputam. Ha? Apay ni Lili, manang sita. Basta siputam. Kitaam no niya ti aramidin na. Kasla damot sapsapulan na iti kusina ti barangay hall. Panagkunak agsapsapul iti supot. Ni, anya nga iti ikarga na iti supot, mana? Ay kat siputam ha. Dayayon, adan na ala na asupot. Ay nawaw, agisupsupot mo tan iti karne. Nabayagan a pinalpaliiw ko dagita nga agasawa. Kastagayam ti ugali da. Nay, day jayan, insabit nanti insupot na karne iti saan unay nga adayaw.
Tunggal adda okasyon dito'y barangay hall. Umayda kon ditulong. Ngamgayam, lalaingan damot kang tagisupsupot itinuan niya di ta makita da apakairanudan da. Kasta ay manang sita. Wan, naglaing da nga agi take out. Di pa'y lanalpas anangan ti kaadwan. Ngam agisupsupot dan. Ni, awan matan tinakasupot a karni nga insabit ko dito. Ay naglukon. Asino ngay tinangala? Asino tinangtakaw iti karni nga in-take out kaw? Apay nga yakasta kayaw? Di yo kumamat alaan na ti saan yo ako ka? Nagalas ka ti ugali yon? Isubliyo ti karnek! Isubliyo! Ni, apa yan lili? Anya ti sapsapo lang. Ay, kwa, manang sita. Diyan man nabatik akar ni itay. Diyak nga minsinda amin, iso nga insupot ko. Insabit ko ditoy, ngam idi alaag, awan matan. Ang mga nun nakitam no asino tinangala. Ay nawaw, awan mo't nakikita. Ang mga nuginaw at kit din ti aso ang. Saan mat amagaw at ti aso tinangisab itak manang? Masiguradok nga da nangalay ti dayjay. Maamwak lang no asino tinangala, talaga ang makaraman kanya. Dayta, naikamada kami ng dagiti kargata, tata Ador. Sigurado ka nakatali amin dagita? Wen, sigurado tata. Kasanaw, agyan ka kadimanan iti taplaw. Ay kauan atata. Awan mo tin pagyanak di taunag. Tanap no mo tan. Sige nga raw, kita manay pagdagiti kargata. Ang mga no adamat nag, narigatan. Makabasbasol tapay. Ariglado tata. Siya kung timakam mo. Kat kasi ti sigod, bumabahag mo't lang, sakbay at tumanon tayo di ilay. O sige, isardang kung tungarulan iti sigod na pagdisdis sa agam, Oscar. Wen tata. Dayjayan ni Oscar. Nakababan manipod iti taplod tilugan ko. Magure ka. Bimbim sugmatag tibag na. Kan awang karga tibag na itay nagkarga kami. Kan adamatan awit na abayong. Kano awang muti awit na itay imuli iti taplon. Ay nawaw. Punon samot ti atap ni bakit ko. Sige, tatadaw. Pagandaro mong tilugan mo. Nakababa ako. Ang kita tantulaan ni paradaan. Sige, Oscar! Sige, tata. Aganad kayo ti panagmanehom. Wan! Kita nagtulaan nga ni paradaan, barok! Kaslandaman, awit mo itay dimsaag ka. Sa dinong itay nangipanam ka dagiday. Ha? Ay, dayjay. Pauit damod lang, dayjay tata. Indagas ko na iti bayar. Anya ngay dagiday. Ay ko Diyak mo ata ka. Nakasupo mo ngamin. Diyak mo tin kinikita ng agbayso no anya dagiday. Naglako ka. Ngam di mo amaw. No anya dagitin lako. Wala ta pauit lang nga ro dagiday tata. Nakababain mo't ano, lok-lok ataki din. Ay, sa bagay mo't kiti mala, idiskarga ata nga ruday, dagiti karga nga inpaw itda. Sigurado nga agturungan ditaw, dagiti umay mangala. Aywan atata, amapit lang nga ron, ta umuli ak iti taplon. Tapno, makadiskarga ata mo't tayo. Panag ko na, kat pudno ti atap mo. Bakit? Nga, anya lakay. Ani Oscar, ti mangkis-kisay kadagiti pawek. Ay nawaw, sigurado ka? Wan, pinalpaliw ko. Iti nagkarga kami. Madlaw nga awan karga tibag na. Ngam iti dimsaag. Nabnabsog matan tibag na. At dapay bayong agam na. Ay nawaw, anya ngay dimbagam, sinitar mo kumaa. Sinalunsod ko lang. No nangipanan na kadagiti awit-awit na ididimsaag. O kat, anya ngay ti kunana.
Kunana mag-apawit ka no dagitay. Kat, mamati ka mat. May gisan ngamin, amok amin ngagpaw-pawit. Ken kabisadok dagiti karga ngay paw-pawit na bakit. Ay nawaw. Kat anya ngay ti aramidem. Itataam mo mon ngay sugayam ti mangkes-kes tay kadagiti kargayaw. Kasaritak taw, dagiti agpaw-pawit bakit. Ay nawaw, nakadahit mo't amin ang iti istro dagiti sako ang nakaragaan ka dagiti pawait. Anay, kasano akpayan ang makakisay ngay, mukastoy mo't ang tinamayanda. Awanin diya akong makaala iti ilakaw. Oscar Barok, inayadam tulaangan abagkatan dagitawan. Sabangamin dagita, kat amangan numalutlot no di mo anadan. Uray dagiti pawit ko, Oscar. Handle with care, wan. Ubi ngamin dagita. Amangan kit din madugul-dugulan da sumangpot iti bayar ko. Di dan tukit din gatangan no kwa. Kwa, nilangan tatador ti pangibilinan nyo. Sa anak ngamin na sumurot kin kwa na ita. Nay, apay ngay Barok. At ang ngamin napatig nga ramidag, nana. Ay kasanon nga dagiti karga may, Oscar. Sana bale, tadamot ni tatador marang. Kabailan lang ay karga kan idiskarga amin dagita. Delikado bakit? Tiyan niya, Oscar. Maduktalan dansan, di pa nang kiskisay ko kadagiti ipaw-paw ida akarga. Ne, kasanom kumaanaamuhan lakay. Agkarga ako maitay. Di na itdamot iti istro. Dagiti sako apang ikarkargaan da iti pawit. Awanan Diakon basta-basta malukatan dagi jay. Ay nawaw. Kasla mabain akon. Ama pa ni jay barangay hol bakit? Sigurado asyak itan ti pagistoryahan day jay. Ha? Awanin rupak nga iparanggo kadakuhata bakit? Ay na, suspit samlaang day talakay. Ti kasayaatan nga aramidem ita, mapan kay ja barangay hall. No ka ba ilam akasarita ni Kapitan, di aramidem? Anya iti bagak kengkuana. Ay agkid daw ka iti pamakawan kadag iti tinaktakawam apawet. Kasanok ngay nga aramidon ti kasta bakit? Di ka nakababainan kadag iti kalugaran tayo. Sapay may saak at anod. Awanin ati agtalik kalyak. Ay kat anusam ta isumat ti aramid mo lakay. Tinapatag, agkid daw ka iti pamakawan kadakwada. Ibagam adi mon ton ulitan. Awanan ka iti bain, Oscar. Isumat lagayam amakmaksayan dagiti ipaw-pawit ko, tas ikamat lagayam ti mangalala. Isupay kunak mo't no sasauran dagiti bayar kaw. Ngam saan mo't gayam, tas ikamot ti mangkiskisay. Nagtalag kami kan ka. Ngam kastaki din tinararamid mo. Kundi tulong ka, kampay ide, di mo awatan ti itad mi atangdan mo. Kunam atulong mon kada kami. Ngam gayam, taktakawan da kami mat asimumulagat. Pasensya kayo, Nana Iska. Manang Norma. Sorry. Pakawanan dak ko man. Ikarik adya akong ulitin pa. Pakawanan niyo ka din ti asawak, nanais ka. Manang Norma, nasulisog laang iso na aramid na tikas jay. Sapay kumatalaan tayo dahito iti nasaya at asaritaan. Uray si ka, Lili. Agbalbaliw kamot kuman. Ne, anya ti kayat mo asawan manang sita. Ay na, di kan agin didi. Amok nga ammom tar aramidem ije barangay hall tunggal adda okasyon. Ha? Saan kami laang kat ngagtagtagari? Ngam agpalpaliiw kami. Ay na, pudno ti kino na ni manang sita lilay. Iso nga agbalbaliw kayo nga agasawa sakbay nga adadakdakos ang mapasamak ka na kayo. Kwa, pakawanan da kami ka din karimi asahanan ang maulit pa Sorry. Pasensya kayon. Talaga saanan ang maulit. Promise. Ay nawaw. Una yan, tanagasawaan nyo pa'y magayam ti kasta nga ugali. Itilikudan ti kinasaya at nga ipakpakitam. Rinukar magayam ti kaunggam.
Saan basta-basta ti mamakawan, Oscar? Iso anasken lang agmulta ka. Iti kasta, agnakam ka kat di mo ton ulitan pa iti inaramid mo. Agsasarita tayo iti barangay hall. Ay nawaw! Di ka mang namay iti di mo mat nagbanugan. Iti kasta, awan ti pakais-istoryaam. Agaramit ka iti nasayaat, tapno nasaya at tumat ti pagbanagam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, nawaw, naggana sa nabiyag, Rudy. Siyak man ang tinakita yung nanang. Pangasayaw, tadidak man ang umay sermonan. Kasano adi ka sermonan? Kat adda ka manan dito'y anak ka si Kawel, Don Rudy. Ay nawaw, nagmayatan na denggan. Don Rudy ko naman. Maminsan man pa'y nanang. Naku, apay nga kistong kayo nga eh. Eng kakatulungan di asawam nga agdalos iti parangan yaw. Saan aday ta nakasikawil ka dita kasla dababaw na. Masadutat nanang, nagpudot. Diyak kaya't ning umisit. Ay nawaw, anwam tinapo daw ako del no awan mo't isa ang mau aber. Kasanon tulangan ti biagyaw, inton addanton anak yo kini Eden. Anyan to ngay ti kananda, root. Ninanang mat. Apay kaldeng amangan tiro out. Dayta ka nga raw, ti kayat ko asawan. Anyan to ngay ti kananda, no di ka mo't agtrabaho ita. Apay, di ka makagets, Rudy. Pag-asa man, adaman mo't baro alugan yan manang tina. Wena, imbaglaang apang arkila. Isupay ang mainayon iti income may kanimanong mo. Ay nawaw, sana all. Agsapul kamat ngaminan a iti panggadam, iti kasta, agsweldo kamat iti binulan. Agurnong ka, tapno makagatang kamat iti lugan mo. Imbaglaang nga ibiyahem. Dakdakkel ti kita ngam iti tricycle nga iman manihom ita. Awan mo't nga rod masapula ka trabaho. Sa anak mo ta, qualified ka lang iti birbirukan da requirements. Ay kat di ka ngamin maawanan iti namnama aading ko. Kunada nga rudan, try until you succeed. Ti ko namkit di akat, try until you die. Ay nawaw, puro kamat ngamin negative ading ko. Dapat, always think positive. Naglaka kamat ngamin ang maupay. Talaga ang awan aasin swam no kastalaang Rudy. Naimbag ka pa Mang Robert? Anya manan ayati imagbagam lita na imbag si Karode. Una ta nagado ti lugan mo. Nagdakkel ti balay mo. Malaksit iti dayta. Nagado pa iti negosyom.
Sigurado nga do mati kwartam. Isa kunak na imbag kapay. Ay kitwil at nagagita ngagtrabaho. Amok ti aginot. Isa nakaurnungak. Noan niya ti addakan niya kita. Gapunay ta iti panagsalukag ko. Sana all, Mang Robert. Kukwaklat tam ti mapapal. Ngamin, awan mo't mabalbalin kaw. Nanumuak lang ngamin na tao. Amom, Rodi. Baring-rigat kami matidi. May sak lang met nga ordinaryo at tao. Ang kunak iti panunot ko, jak ipalubos sa lumakayak akas tilang tibiyag ko. Iso nagtrabaho ak, aging ga nakaurnungak. Nang rugiak lang met kat iti basita negosyo, aging ga anim makal. Isuro nakman met, Mang Robert. Isurom ti sekreto. Adamot lang ka adumiskarte. Dano awan ti diskarte. Awan ba't lang serbina, Rudy. Ay, Unay daytan asen na ay mo, Rudy. Saan amakali gapo iti kinaunag na. ha? Wan nga rod bakit? Naunag ka talaga. Apay, anyamanan ayati sen na ayam, Rudy. Kita am to'y post ni Pari Dante. Madam ang ipapaarabid na tibalay da. Dapat insam do na kan bayaw lari. Adada ije Hong Kong. Nagturda nga agasawa. Ay nawaw, sana all. Ay kat kukamlatan ati umapapal, tadi kamat agsapol iti panggadam. Mangnam nama kamatlatan iti mabirbiro kam nga agpaspasada iti tricycle. Manumit lang ngay dayta. Kurang pay akanin ta. Ay, wan nga rod Makaumamat ti kasto abiyag. Ay nawaw, aggagat ka ngamin arudi. Anya pala nga klase ti panaggagat aya ti kasapulam bakit? Naggagatak mutan ti kunak. Ay nawaw, no nagagat ka, saan ka kumaama bakante dito'y balay? No kastang awan biyahem, agbiro ka iti mabalin mong aramidan. Saan aday talaang agililad, ag Facebook, kan ag siksik kawilkar aramidam. Makapasadot mo't nga rod bakit? Tay kumamot kwarta ti mang sapol kada tao. Saan ada tao akan ayon tagsapsapol iti kwarta? Ay nawaw, hoy Rudy, awan ti isi mani anya. No day ta kumapanagtugtugaw kan panagar-arapaap mo dita kat napan ka nagtrabaho, dinasaysaya at kuma, tadapay kwartam, Rudy. Nanang? Apay, Ruday. Anya ti masapul mau. Kwa, umaya ko bumulod iti kwartayaw nanang. Manaw ti buludam. Uray 300,000 ko Ay nawaw. Dinakman paglulukwan akasta, Ruday. Sa anak amang lukloko nanang. Pudno ti ibagbagak. Amo maya nga dakasta kadakkel akwartami kin ni tatang mau. Ha? Ay, kimpadas ko lang but ananang. Nungay adda. Ha? Awan kwartami akasta. Kunak ano gasot lang ti balor ti bulbuludam. Iso adinamag ko numanaw. Saan tariniw-rimot gayam? Apay, pangan anwam ayay ti kasta kadakkel agatad. Pang negosyo nanang. Anya kumangay ang negosyo dayta. Pang down ko kumay ti van. Van? O nanang. Mga alak iti van tay so ti ibiyahek. Dakdakkel ngamin ti kita no iso ti manehok. Nang rona no arkila. Ay katagurnong kapaya iti kwartam apang down mau. Awan namat nga rod maururnong nanang. Utang atap no mabibiit. Aday ta ka manon, Rudy. Di kan tumo ngamin aggagat. Di kayat mo kat jay panglakaon amin. Ha? Awan ano kasta? Lugi negosyaw. Ay nawaw, nangalaam ngay iti kwarta a pinagdown mo, tapno makaala ka iti van, Rudy. Inutang ko, bakit? Anya! Uy, di ka madanagan. Tasyak ni mang bayad iti dayay. Sana si ka. Ay katrumbang nalaang asika tasika ka nga rod timutang.
Iso nga raw, ti kunak bakit? Masapol nga agdubli kayod ka Ngem dubli-dubli mo ti utang mo. Hulugam sapay mo day taavan iti binulan. Wan bakit? 25,000 ti binulan ahulog na. Ay nawaw, pangalaam ngay iti kasta agad Rudy. Ay katagbiyahe ak Ipaarkilak tapno kumita. Manumot lang nga dita 25,000. Nalaka lang nga mabirukan na ita bakit? Basta nagagit ka nga agbiyahe. Ay kat gagatem nga rod alakay. Masapol nga awan oras asayangem. Wen ka di bakit? Danag mo na ya. Siyak ti makaam mo. Mayat na ito ang negosyo. Agpaarkila iti van. Nimot na naibing ti agururay iti igit ti kalsada. Sardengak man. Nanaibing, sa dino ti papanam, DJ Ile, baraw, si Kangay. lumugan kayo na. Agpaili akmot lang. At ang amin arkilak ita. Isa na sapa akmot arimuar. Ay nawaw, ay nagswerte matay. Makilugan akman nga rod, baraw. Wan na. Oops. Ay na, agyaman ak barok Nagbayag mat nga ti tricycle lumabas. Itayak pa nga agururay. Masadot da pa'y siguro ang masapa na. Nangruna kat kastoy ti panawon ita. Agarang ti arbes. Nalamin. Makapasadot ti agpasada ti tricycle ta. Mabasada no kwa. Ewan nga rod Nalulam nga agpaisaw. At ang amin bagyaw iso akastaw Imbaglaagan at natsambaan ka baraw. Ayun nga rin na. May mayat ilogan nga ibiyahe. Ta saan ka mabasa? Ay wan at adupay ti may lugan na kunam. Ayun na. Agawid ka din, Manang Nora. Wan Rudy. Makigiddan kayo kanya ko, Manang. Agawid ak matain. Ay wan man nga rod ading ko. Apag gusto, adu ti awit ko. Nalawa sama di lugan mo apang ikarga kadagiti karga. Ay kit mo na, Manang. Talaga nalawa. Oh, sa dino ti kargam. Tay, karga kon. Ay dayjay man Ada iti pwesto ni Nana Ibing. Amin ka di tinakapundo iti mismo kalsada, Manang. Wan, kukwak amin dayjay. Mabitla nga raw, tamapan ko ala ay. Rudy. Rudy. Agriing ka ditan Aldaw. Di mat kunam nga adda arkilam ita. Ay, wala. Agam nasapan-sapay mo't bakit? Masadotak pa yung bumangon. Ay. Di kag sadot-sadot, Rudy. Laglagi pam ahulugan day talugan mo. Anya ngay ti pagbayad mo no di ka gagatan ti agbiyahe. Manungaal daw adi ka nagbiyahe. Ita, sadutam manan ti arkilang. Ay, mapanak Ang aminton madamdama pa eh. Nasapa pa'y bakit? Ay naaldawan, Rudy. Nakababain ka dagiti mga arkilakan ka, numala daw ka. Amangan no ururayan da kan. Ay, waka bandog nga ron tagbiyahe. Sumakit ti ubot kan sikat. Agiripirak pa eh. Ay kat ano ta isulaang matipagbiro kam lakay. Agbisinta ano di ka agbiyahe. Ay, wan nga ron Sapay umadanin sa manan ti Jude ti panaghulog mo. Adda ka din na urnong mo. Wan pa'y nga ron bakit? Kurang pa'y na dyan. Ay kat dublem pa'y ati aggagat lakay. Di ka agkampante. Tadida kat guyuden day talugan mo dita. No di ka makabayan. Ay, tiyak ipalubos bakit? Dakkel tirigat ko di tafan. Nagut-utang aktap no adalang may down ko. Inal daw to pa yung dalusakta nagduduguyot mo dagiti pasayros ko. Ay katwan nga min nasken laang apagtali na edem ti kinalinis ken kinabang luna. Tapno kayat da ka apagluganan lakay. Kapilitan Ala, bumangon ka nga ruden dita Inka manganen, taagrubwat kan amapan agbiyahe. Aldawon. Ay nawaw.
Nagganasket kaya man, siyaglugan dito ka barbaro avan mo, baraw. Ha? Ket una tata. Nakado ka man siguro niti Arkila man ya. Ha? Basit nga rin tata. Medyo kimapsot ti biyahe ita. Sana kasi di namin sa nabulan. Napigsa ti biyahe. Ay, kasta seasonal ang around. Uwan tata. At daragiti gundaway ang napigsa. At damat gundaway ang nakapsaw. Ay, kahit talaga kasta baraw. Lo, ang negosyo ka. Kasla kamot lang makisugsugal. No, maminsan, mangabak ka. No, maminsan, maabak ka. Ha? Wanda ta, husto ti kinunayaw. Kumusta ngay mo, ti panagbiyahe manakaw? Mayat matlaang kaday, ti ko nam anegosyaw. Medyo kimapsot nga ro di taabulan na. Diyak pa yan makaornong iti panghulog ko. Ay nawaw, kunak man no kunam amayat ti kita dita, nang runa no adda Arkila. Wala, mayat. Hanggang saan mo't nga ro nga inaldaw ti Arkila. No inaldaw ko man, makaorno nga kadagaws. Kano inaldaw sa amag nga day luglugan mo akalugaran tayaw. Manungay ti singsingirom kadakwada. Awan na lang. Libre. Diyak ina singsingiran. Ay nawaw, kaano ka pa'y anagbali naman nagtulong anak ka? Ha? Singirom ida tadi damot makaaway no awan ka mangilugan kadakwada. Agbibiyahe ka nga ron. Di rumbang nala nga agsingir ka iti pamasahid ang agluglugan. Ay, wala niya. Apay adyak na panunop ti mga singir kadakwada. Ginangganas kumatlangan tinangiluglugan kadakwada. Ay kat ginangganas damutan at tinagluglugan itilugan mo talibre magayam. Ay nagswertidan ngay. Singirak to man ngagpayso ida nanang. Lakay, at dadagiti ka aruba di ta arubayan. Sapsapulan da ka. Ha? Nay, bigbigat. Apay ka no aya bakit? Makilugan da ka nung agpaili. Ay nawaw. Ay nawaw at talaga, Rudy. Imbag numang mangtadamot laang iti pamasahe da. Nay, takot nga rod bakit? Di damot mangmangtad. Ay nawaw. Kit ibagam ngamin singiram ida. Nairwam dan iti libre. Iso apagaayat damutan ti agluglugan kan ka. Umayda pa yun dito'y balay. Wan nga rod. Bayang, tama niya po dita. Agsingirak matan bakit? Nasken laang agsingir ka. Ngamin, saan mat nga agandar tilugan mo no awan gas na? Aggastos ka mat. Iso arumbang laang nga rod nga agsingir ka. Lugi ka kasta laang, Rudy. Sakbay nga grubot tayo. Agsingirak pa iti pamasahiyaw. Ha? Ay, unak no libre man din baraw. Ay, huwag nga rod Kunak no libre, iso adimano na kung dito'y balayaw. Ako ang amin, nana, tata. Madimot kanayon a libre. Siyempre, saan mo't makataray to'y lugan, no awan panggas na. Ala, di kay ka din agriri. Gusto laang mat ngagsinger ni Rudy. Ngamin, agbiyahe mat piman. Isong agbayad tayon. Iti kasta, agrubot tayo matan. Sige, manlaangan. Ay, mano aya ti pamasahi may baraw. Ikanak iti discount ata na senyora kaon. Ay, wala na. Talagang ada discount na iti senyor. At ti bayad ko baraw. Senyor na ita. Wala ta. Ato ti sukliyaw. Agyaman akbaraw. Ato mo ti suklim na naibing. Ay, agyaman akbaraw. Ato matibayad ko, Rudy. Keep the change. Ay, nawaw. Agyaman akmanang nura. Kasta ko maamin na pasayros. Ala, pagandaram kit din tilugan mo, Ruday. Tanay aldawan. Sigurado nga adun ti tao ija palingki ita. Ay, wala na.
Mabiitan na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dad, nakaurnong kan iti pagbayad mo itaabulan, lakay. Ay, kurang pa nga rot bakit? Manungay ti kurang na. Kurang pa iti 5,000. Kat, pangalaam ngay iti pang supusok mo. Pampanunutek nga rod no pangalaki ti kurang na. Ay kat agbiyahe ka pa'y Total, manupay mat nga aldaw ti palabsan, sakbay ti Judy. Wan nga rod. Ada na pinpintas na napanunot ko bakit? Anya ngay day talakay. Basta. Isagana man kit ti pagbanok. Adda papanak. Agdi ko sa klabiit. Day, si Kamat Rudy Barok, umunag ka Kwa, saan na na? Mabiitak lang mat. Sa anak ngagbayag. Anya-aya ti gagaram Barok. Umayak ko maagsingir na. Anya ti singiram Barok. Umay ko singirin, ti panangiluglugan ko idi kada kayo. Ay nawaw. Singiram ti panangilugan mo idi kanyak. Kunam Rudy? Wala na. Di kayag danag. Ta saan lang matanda kayo ti umay ko singirin. Ha? Amin kayo ngayon luglugan ko idi kat singirag. Ay nawaw. Pasensya kayo na na. Diyak kumamot ka taramidan ti kastoy. Ang kurang ngamin ti panghulog ko itaabulan. Iso ana panunot ko singirin nagitin luglugan ko idi. Ay nawaw. Kung naklakit din no libre da ginjay. Saan matgayam taumay da kami malaang singiran. Addan pagbayad ko bakit? Rimor ka laang ngam addan adagos pagbayad mo. Sa dino ngay tinangalaam lakay. Ay, kwa bakit? Napan ko siningir nagitin luglugan ko idi. Ay nawaw. Imbag man, ta naiturod mo nga inaramid ti kasta, Rudy. Wala. Inturturid ko na talaga. Kaysa siyak mo ti maawanan. Talaga pinuskol ko na ti rupak. At least, nasaysayatan na dyan ngam ti mapanak agtakaw. At damat ga po na, no apaya siningir ko ida. Wan matkit di ngam arig na kat imbabawim ti panangilibrim kadakwada idi. Imbag nudida kanto sasawang. Bayang bakit? Sawon dalat tam ti kayat da sawon. Tinapatag, addan pagbayad ko. Sana balik? Tayo talang mag. Santo na maulit. Igaid kon ti agbiyahe, tapno adda maurnong apaghulog ko. Maamiris mo mat nga taitan, at negosyo saan basta-basta. Saan aga puta ko na mga adda negosyo, kat basta sumangpet lang ti kwarta. Nasken nga agsalukag ka, tapno umasenso ka. Uwan bakit? Kat manipod ita, ikarik nga gagita kon. Ay nawaw! Nuag negosyo ka saan laang basta negosyo. Rumbang na laang mat abuyugam iti panagkagat ken panagkararag. Ita apanawan, awanen ti easy money. Masapul nga agsalukag ka, tapno mabiyag ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay
nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Lay, papanamba kahit nakapilis kamay. Mapanak man ni barangay hall, lakay. Ada ka no iwarwaras da abagas ita. Naggapo ka no ija munisipyo. Ay kit, nagsaya atin ngayon ukasta bakit. Ang mimbag adanagan mau. Amangan matlo napili lang tinlistada ang makaala. Naku naman ni Marisaleng ang maikan kano amin a pamilya. Per pamilya ka na. Ay ket, mayat nga rod kasta. Tapno awan siya griri abo marangay. Wen nga rod Bareng pudno day nga imbaga ni Marisaleng lakay. Sapay bakit. Sapay kumata mawarasan namin. Tapno saan lang manan na dagiti asid dagiti dalikan ti makadaw. Ay naku namon lakay. Sige, panawang kan dito itanay aldawan. Mapana ka untadyak kayat ti maladaw. Sigurado nga urayan na kun ni Marisaleng ijabalay da. Anya nga iti aramiden da kapitan di talikod ti barangay hall Marisaleng. Ay na, di mo damagan maray. Anya pa'y ngay kuma, kas iti sigod lata No kasta, agsusugal da manan, Maray. Ay, katwan amaray. Sugal with matching tagay. Ay nawaw. Tangay na alatamutan ti bagas ang agarata. Agawid tan maray. Ay wala Maray. Isumat lati kunakad. Tanay, nakuyam manan ti tangatang. Ang mga nubiglaan nan tumanan ti agto daw. Un nga raw. Sapay napigsa ka no ti umay abagyaw. Agawid takit din. Tadi takit maabutan iti tudod itadalan. Ay wun Maray. Mabit lang nga raw, talag ti awit ko nga indisok iti lamisaan. Agawit na kidding agpaisaw. Wun maray. Ala, darasam nga raw. Urayan kan ditaw eh. Diakon umunag dita barangay haw. Dapat nagpaiso bagas nga nyawin mo. Manungay mo akilo na ita bakit. 5 kilo lakay. Ay, kit mayatin Kit natong palmet lang ka day, tayo kunada per family, ti mawarasan. Ay, win lakay. Talaga per family. Adupay nga rin tinabatay dya barangay hall. Saan sanay waras amin? Ay, kit, yawin to siguro na kapitan, hindi ko naman nabatay. Warasan ng tumat siguro, nagiti kakagawad na, agraman nagiti tanawd. Speaking of kapitan lakay. Apay, at nakadiman na nasagap mawadamag. Ay na, pinanawan mi ida nga ag-inom man na di barangay hall. San lang nga dayta, agsugsugal da pay. Kadwa na dagiti kagawad na kentanod na. Ay nawaw, nagalaskat dayta na madamdamag bakat. Nakababay no madamag dayta kanagiti kabangiba nga barangay. Ay, wen nga rod Isupay kapitan ti mangirugi iti sugal. Imbis apaksyatan na kumatikas jay abisyaw. Saan mat? Ta isupay kidin ti mangidada ulaw. Ay, unay madagita ng barangay officials. Sanda mapangnamnamaan. Imbis asagsaganaan na kumanti umayabagyaw. Saan mat? Taday taki din inom ken sugal ti unainda. Ay, kasadan tuman laag kutin Into nadadakas mapasamak. Imbaglaang ang tanasabat ka, Marisay. Apay ka di Marisaleng. Kasladay baga ma. Talagang adda maray. Anya kay day tamaray. Adda ka numanen sumangput nga ayuda. Ngam saanen abagas no diket kwarta. Tay ngay awagan da iti tupad. Ay nawaw. Ay nagsayatan no kas tamaray. Kat
Kasano nga iti makaala iti kasta? Mapan ka agpalista ijay barangay hall maray. Mapan ka kin ni sekretaray. Ibagam ta ilista na ka. Isupay ti 5,000 ang maawat mo. Ay nawaw, dakkel matan 5,000 ti itada. Ay wun maray. No kayat mo, kuyugan kan. Ay sige man nga rod maray, kuyogan nakman ama pa ni dya barangay hall. Nalalaing ka kat ama kisarita. Kan close kayo pa'y kan ni sekretaray. Ay na. Kinapuno na maray. Saan kami close? Feeling close lang. Nasken maki-close tayo. Tapno saan lang nga isuda ti mairan-ranaon. Ay na, ipig sana matantito daw. Wala raw. Uray ko maano tudulaan. Ngam saan mata napigsapay ti hangin na. Nanang, tatang, kitaan nyo, adamat impose da iti Facebook anargaay dito barangay tayo. Ay na, ay sus, sa dinungay apandaday ta anak kaw. Diyak mailasin nanang. Amuyo matasag paminsanak lang nga agawid ito. Iso adyak unay kabisado ti dalan. Nan, kita man anak ka. Adto'y tatang, Iti mismo akurbaan sakbay ti eskwelaan da ito. Nga ato basay ti barangay hall. Ay, asidag nga rod ay iti balay ni kagawad istaw. Gusto ka ba kay? Saan ama kapag nadagiti lugan? Gaputan na gaburan ti kalsadang. Bareng ikatendadagaw tapno sana makadisturbaw kadagiti biyaheraw. Bareng atatang. Maaksyonan ba't siguro adagos ni Kapitan? Kapitan, apay no bulldozer mo lang ang tinargaya daga. Narigat ngamin no mano-mano. Marigatan kami ngagpala. Sumakit ti sikat. Sikan ati mang bulldozer kagawan istong. Ha? Kunak, sikan ti mang bulldozer, not the bulldozer mo. Ni Kapitan Mag, amumat nga wan bulldozer kaw. Good siyak. Amumaya nga the bulldozer kaw. Ha? Ay kwa, sigan ati siyakon, tasikan ti Kapitan. Kat si kamatan ti mga ipamuldoser itinarga ay adaga. Ha? No, day ta kumapanagrik-reklamom kat nagpalakan. Di nakaado ka kuman. Ha? Di Kapitan Moit, di na laamon ti maangaw. Kung kunaklangot na dyan. Agawa amkit di tagpala tapno adamalpas. Di ka reklamo nita. Makarengreng. Nay, kasla itaklang makita ni kagawad Rosa amari saleng. Ay talaga nga itablaang makita amaray. Taitalaang asumangpit marisay. No kasta, kasangsangpet na laang. Wan, kasta day ta kagawad. Saan tula sumangpit intong dandaning ti pangaldaw. Ay, nawaw. Kita nagdiritsong iti kusina. Sigurado ang mapanagkalong day jayon. Ay, oo, na yan ti kasta nga ugalay dagita barangay officials tayo umaray. Awan sa matin limpyaw. Naku namon maray. Talagang awan. Taimbes apagwadan ti aramiden da. Saan mo tapakaibabainan? Ay, nawaw. Sayang lang dagiti butos tayaw idi napalabas nga eleksyon. Husto ka maray. Iso nga inton umay nga eleksyon. Amu tayaw, ti aramiden tayaw. Ay, wan amaray. Kahit mangan tayon tanay pangal daw magaya man. Umay kayaw, tamangan tayaw. Oh, makita maray. Iso pa yun ti makaununa nga agayab-ayab amangan kat kasangsangpet na laeng. Ay, nawaw. Naglukon day ta kagawad Rosa. Kasla isumat, hindi naglutaw. Talaga akas ta ti ugali na day tamaray. Kanayon akas ta ti aramid na. Iso nga ita, amumaon.
Amom tumeten ti aramidam, inton sumaruno apa nagbubutaws, mara isay. Kapitan, amangan no ada ekstrampay di ta kwarta, bumuludak man pay, naabakak ngamen. Sana balay, isublik mo ang adagos apaman ang mga bakak. Manaw ti buludem, Uray 2,000 laang, kapitan. antoy kagawad Rosa. Agyaman na, kapitan. Isublimot lang nga tapno adamot pagpuunak no bilang tamaabakak ditoy. Win, kapitan, di ka madanagan. Isublik nga isublay, promise. Yala, pumanaw ka nga ro ditoy na. Di nagdisturbuan tanay, agsuswerte ak. Win, kapitan, kat agyaman akmanan. Good luck. Utang mo na ita kagawad Rosa. Bayadam nga awan kurang na. Win, kuna lang nga ro din. Unay kalakit din aya, kapitan. No kaya mo di subra pa inton isublay. Malala, pumanaw ka nga ro dito yan. Di nak malasad. Imbaglangan ta nasabat ka na saling. Panggap naksapay kit dialiklikan nana. Ay kuha, saan mo't balasang kau? Kasano nga iti utang mo iti tersenak nana. Nabayagan day jay. Kunam nga agbayad ka matlang adagos. Ngam, saan ka mat na nagpakpakita apulos? Ay kuha ngamin balasang kau. Diyak pa'y ngamin naawat titupad a pagbayad ko kumakun ka. Anya? Kayat mo asawan nana. Ti maawat mo atupad, tinamnamaam apagbayad mo iti utang mo iti tersenak? Wan ko mabalasang kau. Ngam ti pare kau, aging gaita kat awan pa'y laang ti jaski atupad. Ay nawa, di yu pa'y laang naaw-awat, ngam inyutang yon? Kasanon nga inusan kayo matgayam amaikan iti urayan niyo at tupad nana. Ay katurayan tayo abalasang kau. Di ka kadisingir asingir tanay. Jakon makapangpangan gapu iti kinaado tagsingsingir kanyak. Di kagdanag, tagbayad ak tumulaang. Jak itarayan ti utang kukun ka. Inutek abayadan sunya balasang kau. Anya nga data bit-bit mo na kasilupin, kapitan. Karne ti baka, kagawan. Ay nawaw. Otoy. In kay lutong tapno da pulutanan tayo inton malam. Ay iwan ang kapitan. Anya nga aluto ti pamayak. Ay ket, kasi ti sigod alut-lutuam kagawan. Aramid mapinapaitan. Aringlado, kapitan. Sige. Ayapan nakto inton maluto, ay. Iridip ko man pa'y biit iti opisinak. Napuyatan ak ngamin. Apag guston to inton sumangpet na iti daddo mapay akakadwa tayo. Bun kapitan, ringan kanton inton sumangpet na. Kumusta nga iti urayan tayo at tupad marisaleng? Awang kadipay? Ay na, awan pa'y ngarod maray. Mangipasubo day tatupad. Apay matan ako ng tikas tamaray. Kasanaw kat impasigurado mo ni sekretary ang maawat tayo adagos day tatupad. Ang maging gaita, awan pa'y lang. Wan nga roda. Wan no. Inwaras dan ngam santa karaman. Ay saan na mabalin amaray? Masapul ang maikanak. Ngamain, nayutang kunday ta akwarta. Ay nawaw. Nayotang maun, ti maawat mo pa'y laang akwarta, maray? Un maray, iso ang masapul nga iwaras da day jay. Tano saan? Siya kun amis maw ti mapan agreklamo iti munisipyaw. Ibagak tar aramiden da iti barangay haul. Maitured mo, maray? Ay katuan apay kit din asaan. Ibagak ngar aramiden da asugalan ken inuman ti barangay haul. Iso adid agkam-kam malay. Sana siya tiluklukon da. Tamangan no agpiang-piang ti langit ken daga. Ket makakita da iti adu abituan. Ay na,
Ijam ko man tikas tang aramid mo, anak ko. Apay, urayam pay laang aya ang makadanon iji munisipyo tikas tang aramidan yaw. Tangiwat yung amin nananang. Tagtagari ka di. Imbes na di dam mo, nakayumat ngamin ti sumanao. Ay na, nakababaeng tikas tang aramidam. Sika ti kapitan. Sika nga rod kuma ti mangidaulo iti nasayaat. Saan kit di asika ti mangidadaulo iti sugal kan inom di ta barangay hall. Pinagbalin nyo matan nga inuman kan sugalan ti barangay hall. Saan mo ta nanang? Sagpaminsan lang mo, saan mo ta kanayon? Ay na, di kan agkalintagan Ramon. Kaya't munsamot ti maabak inton umaya pa nagbubutos. Ay saan nanang? Nas ka na mga bakak matlaeng kas kapitan ti barangay tayo, inton umay nga eleksyon. Nukas tangarod, agbalbaliw kan. Tanay, nakababainan ti agwarwaras adamag. Sugador kan artek kano ti kapitan dito'y barangay tayo. Agraman dagiti kakagawad kan tanod. Ay na, amuyo mo tayo nagiti chismosa nanang. Nainayunan dati istorya. Oray saan mo tapudno kat mapanday sa istoryanan. Ay na, di mo ibaga asaan apudno taado ti makakitkita kada kayaw. Alaya, adakin kada ita. Awan to ti pagpabasulam no bilang taadadakes ang mapasamak. Di nakto ibibiyang no adan to parikot, tadi ka matdimngag kanyak. Makaamukan to iti biyag mo, Ramon. Ay nabaw, awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Siyak ti makaamo nanang. Makaamuka kunak langarudan, Ramon. Di nakto ibibiyang kunak manan. Asino nga iti suportarab a kapitan inton umay nga eleksyon, Maray? Ay, kat di makatulong amaray. Saan kat atay inal daw nga aday di barangay hall. Gamday tamat gayam agin inaum ka nagsugsugal tar aramidon da. Ay, wala, Maray. Husto ka. Agi street votak to iti bangera partida, maray. Ay, wala. Uray siyak, Maray. Makita itaday ta kapitan. Ha? Agraman dagiti kakagawad na. Sukatan tayo kit di amin ni daa. Maruwam dagita barangay officials. Mangibabain da. Ay, wan nga rod Imbis apagwadan, saan matapakay babainan matyararamidan da. Apay ti dua ababoy nga adda iti arubayan ti balay, Ramon. Kan apay nga adu ti grocery iti salas. Anwam dagi jay. Panghandak to inton butos nanang. Anya? Masigurado ngamin, asyak manan ti mga bakas kapitan. Isa gimatang ako na iti pang blowout ka. Ay nawaw. Kasano ka kumaan na kasigurado, Ramon? Basta nanang, marikrik na kasyak ti mga bak. Kasano no saan asika ti butusan da? Think positive ang amin nanang. Ay na, di ka mang namnama, Ramon. Narigatan. Amangan numasaktan ka laang. Di itak ngamin kun kontrahen nanang. Siyak ti anak yo. Isa siyak nga ron ti sakit yo. Nadamag mo ka din, maray. Di anya, Marisalang. Agaw awis ka numatan ni Ramon para iti blowout na. Blowout ko na, Maray. Wan, agpartida ka no iti duababawi. Kun adu ka no ti sagana da. Ay, nawaw. Hapay, masigurado na nga tayo nga isumanan ti mga bak. Sigurado nga rod ka na nga isumanon ti agkapitan, maray. Ay, nawaw. Isupay laang nga tayo ti butusan dagiti kalugaran tayo. Kamuda mo't ti ugali na. Amuda ma't nga awan na aramidan na kabayatan ti panagtugaw na kas kapitan. Day tatijak amu maray. Ang makaamuda mo't na. Adda mo't panunod da. No di da kayat adumuras ti barangay da. Ay katagda kadakwadan day ta. Basta siya. Straight vote iti banger a partido, maray. Ay, uray siyak, Maray. Padasin tayo mati babae amang idaulo iti barangay tayaw. Husto ka, maray.
Apay ngay nanang. Apay ngay adidakmatan binutusan na iti kalugaran tayo. Sa balimatan ti pinangabak da. Daytan ti bagbagakken ka Ramon. No natangken mo't ngamin ti ulom. Binagbagaan ka iden. Ngam inyalang-alang mo mat. Isu agun-gunam. Nagiti awanan bain. Ore da kayo kaday kat didakmat binutusan nanang. Apay kumangay abutusan ka Ramon, alaman. Kumbinsaran lakman amang ibutos kin ka. Ultimo nagiti kakagawad ko. Didak imbutos. Agraman nagiti awanan bain at tanod. Agasamanta may sa tibutos ko. Kaya't naasawan, siyak laang tinangibutos iti bagay. Gunggunam kunakbanan. Ay nawaw, nagkasang matan ti kastoy anapasamak. Asino pa ingay ti mangan kanagiti na isagana amakmakan. Sayang mat nagijay. Awan maten umay diti balay. Tandadamat amin na iti bangir a partidaw. Wana, uray siya. Mapanak mat ijay madamdama. Anya? Kanam amin dagitiin pasaganam Ramon. Dayta ti maal-ala tinatangken ti ulo na. Agnakam kamot nga taitan Ramon. Ay, nawaw! Opisyal ka man kan saan, agbalin kalata kuma apagwadan. Tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Lakay, rumwara. Sa dino ti papanambakay, Mapanak makikaaruba. ay nawaw. Sa paam ti agawid amang ano agmalmalam kan tumanin ija tersina ni Nana Bireng, dahi tanto lamanan agchis-chismis ti kuko nyo ijay. Ay nawaw, jak paila nakapampanaw. Ngam ti panagawid ko man adagos ti bagbagam Tomas. Wen amang ano di mon tumanin mapanunot ti agawid adagos, Andrea. Wen ka di, agawid ak adagos. Danag mon aya Tomas. Kas kamula tay maaw-awananon iti asawa. Mala, mapana ko. Bigbigat ngam dagita manen manok mo tap aprusam Tomas. Ay, kat siyempre mo ta. Apay di mo amo, ngagbalin to akwarta na gito ibakay. Ay nawaw, kaanon to pay nga Tomas. Kaano dakkelan ti gastos ko kadagita manok. Kanayo nakagumatang iti mais ken vitamins da. Ngam aging gaita, awan pa'y nagsubli a kwarta. Di ka reklamo, bakit? Tanong mga bakto na gitoy. Si kantumot lang ti adda amay ranod. Ay kaing ka nga roden ipalot Pustaam iti dakkel. Iti kasta, dakkel mo ti abakaw. Makauray ka kade. Saan pa yung mabali na may palut na gitoy? Masapo lang matrain da pa'y. Iti kasta. Sure ball to, ti panangabak da. Awan lat ang mukon, Tomas. Ingka kitag trabahong.
Sigsigurado nga damayawat mo kanyak asweldom. Ngem ti agaywan ka iti manok nga awan met kasiguraduan na. Maabak kanto pailaang, ha, nakarkaron. Ay nabaw, kasangsangpet mo nga rumwar ka manen, Andrea. Wan, imayak la na nga la iti kwarta pagpuna. Ay nabaw, pagpuunan ko nang bakit? Wan nga rod, apay aya adagulit ka, Tomas. Ay nabaw, papanam ngamin manen aya. Di ka katagluto ko matanay maluman. Di ka natagari, tamapanak agiskwela. Ay nabaw, Aglisi ka iti dalan ko, Tomas. Di nakmalmalasan na ha? Aglisi ka kunak. Tani, urayan da kung dagiti cardmate ko. Si kanton ti agluto iti pangrabyanta. Ay nabaw, Siguradum lang nga addanton na luto inton makawidak. Iti kasta, daytan to lamanganan ti aramidak. Nawatam. ha? Nawatam kunak. Kwa, awan bakit? Awan, matungpal tibilin mo, boss, amo. Kumusta nga ay lagi ti manok mo baraok? Ada ka din mabalay na may laban? Andan atata. Adaya amuyaw, panghilabanan tayo. Ada baraok. Ado. Ay nawaw, sa dino nga tata, kan kaanaw, inton Domingo. Aguray ka, Tomas. Masiguradom ka day, train mo't lang iti ustaw na itamarukmaw. Wan tata, sigurado. Sure hit day to yan. Kit, very good ang around. Tapno sana masayang ti ipustak barawk. Sana masayang tata 101%. Ay nawaw, talaga ang nakasigurado kan Tomas. Ay kat siyempre matatata, awan mintes, sigurado ang mga bakta. Agdubli ti kwartam ko naklangarudan tata Pedro. Sige, masapan to nga raw dinton Domingo. Dagasin kanton dito'y balayaw. Ariklado tata, di uray pumarbangon tapay. Oh, taya manan. Tayam dita, Andrea. Wala na, adto'y titaya. Sika ngay malisa, agtaya ka matan Wan ka di nana, o ato'y matitayap. Mala, iwaras mo nga ruden at ibarahana na. Nakabaybayag ka mo. Wan nga rod agawa am kit di na nabiring. Word, makauray kayo ka eh. Tadyak pa'y nasuksok ka na sayaat. Ay na, husto day tan nana. Iwaras mo kiday. Ay nawan ay, hiwaras ka on. Oops! Sige, panatam! Oops! Sige! Tiram kita! May sabay! Ayos! Ay na, wow! Nagpigsamot ngagpaiso ti manok mong Tomas! Mga baktan sa ngagpaisaw Shh! Tagtagari tata! Abangan no masuro nagiti kaabay ta apimos ta iti may sa amanok no mangig dati ibagbagam. Wala niya! Daydayan! Sinugod naman ang ti kalaban na. Ups! Sige! Yun, may salangan! Sige, tiraam! Yun! Nangabaktan tata! Nangabaktan! Ay nawaw, nagadumat ti kwartam lang ay. Nangalaam ngay iti dayta. Nangabak ti manok ko bakit? Napanmiin dayo itay kan tata Pedro. Ay nawaw, kat manungay ti inabak yaw. Dakil mo't abakit. Nagbingayan min kan tata Pedro. Sa bali pa iti nangabakan na iti pustana. Ay nawaw, nan mangtad ka man nga rod. Apay bakit ni? Daytoy laang, kurang nagadupay laang de tagem-gem-gemam. Ikang kan tumanen inton maibos. Idulin ko na ito, tapno adan tumat dukdukutin ta inton maibosanta. Nayunam nga rod tapno
Tapno masukatan mo't dagiti inggat-gatang ko iti mais ken bitamina dagita amano. Ay nawaw, pakurangan pa lang ayatintad ko. Husto mo atap no damot idolin ko. Kwarta tamot lang na ito'y idolin ko laang. Kurang nga raw. Nan, nayunampay iti 2,000. Ay nawaw. Ay, Jaske, agmalmalasaksa. Itayak pa'y amaababak. Diyak mo lamang abakang. Agpada ta amaray, naibusan ti puunak, ngamjak mo lang mga bakan. Ay, nawaw, talaga akas ta ti sugal. Adda oras ti panangabak, adda met oras ti panakaabak. Ala, iwaras mo nga rodon ti barahana na. Ay, kaagtaya kayo pa'y Taya! Daytoyin ti tayak nana. Adto'y matitayak. Ala, iwaras mo ti barahana na biring. Okay. Manang Andrea, agtaya ka kaday. Yahoo! Manang Andrea! Anya ti labas idirabi Rowena? 12:18 manang. Ha? Ay, nawaw. Pungkit man ang tinumero. Husto kat di ko nakarumar ti 12. No apay mo't at 13 pailaang timparis ko Ay, sayang. Ay kat agtaya ka manin amanang. Barang mga bakkan. Nan, kita man tabukatil mo, Rowena. Adto'y manang. Ribisa remon. Ano ba si Grabe, Rowena? 12:18 manong. Agtayakan. Tapno mga bak tayo. Agtaya ka mat, lakay. Uwan man, Anyang itinumero. kursunada ka, ti 14. Tayak man ti 14:28. Isurat mo iti papel mo. Okay, 14:28. Oh, aday ta, naisurat kun manong. Manungay titayam. 500 pesos. 500 pesos. Okay. Sika ngay manang Andrea. Dahito'y matinumero, Rowena. 5:24, 13:29, 14:23. Apay nga, di mo pinasurutan ti numerok, bakit? Pasurutam atap no mga bakta adwa. Ay, jakmat kursonada ti 28. Sige, pasurutak man nga agpaisaw. Inayon mo pa'y nga rod ti 14:28, Rowena. Tayaak man iti 300 pesos. Ariglado manang Andrea. Sapay ko mata mga bak tayo inton madamdama. Ay, wala. Pangabakan da kami tanay. Dakkulan tinay tayamay. Ay, nawaw. Nagdakkel ti pangabak ta iti huweteng lakay. Wanyaron, bakit? Ano, sa bali at talaga no, agsuswerte ka niya. Nagado ti dumawdawat iti balato. Wanyaron, iso nga ipampaminsantan. Ti anya lakay. Ti ag-blowout Ha? No ngamin kwarta ti itid malugi tamutan Iso nga agparti talangan. Tasata iyayab ka nagiti kalugaran tayo. Total, adumot ti tarakan ta ababoy. Kayat mo asawan. Agpas kanta? Pakanunta dagiti tao, kasjay? Uy, bakit? Ay, nawaw. Abak mo mutin ate agkapitan no kasta. Ay kauna. Nasaysayatan ti kastaan na panunod ko. Ngam ti ikam amin inday ti kwarta. Pakanon, kan painuman talangan ita, bakit? Ay, kutsi ka nga rod, alakay. Ay, awan lata. Naabakak manang. Agpada ta amaray, agmalmalasak ita. Madinsakit dito nagpwistuak ita. Ay kalalaingan nyo ngamin ati mangipataray iti barahayaw. Tapno di kay maabak. Di kay tinag at tinag. Agsasaur kan samit na nabireng. Sasauran da kamin samit. Apay ngay asika ang kanayon ti mga baba. Winner da. Ay nawaw. Jak ugali ti agsaor. Babalasan ko. Talaga siguro nga oras mat at panangabak ko ita.
Unay kayo laki din aya. No agsasaurak di awan ko man, ti mayat ang makiayayam kanyak. Sige nga raw, tuloy tay ayam. Oops. Ay dayta. Maudin daytoy ataya. No maabak ak pailaang, no bigat tumanang. Tani, rabi mo gaya mo. Panagaapunan. Uray siyak, maudin day toy. Sa bagay, uray siyak, makaturturog ak metan. Kanabanogan ti ubat ko ang nakatugaw. Nasakit pa yun ti sikat ka. Kayat nan ti mayon nat. Mala, agawa am nga rod nga iwaras ti barahan, nana. Matagtakan kami nga agur-uray. Ay, Mawunan. Ulit-ulit mo't asok-suksukan. Iwaras mo kay Dane. Umayan. Ay, Sa dino ngay nga tatinangidulinan ni Tomas iti kwarta. Awan mo't dito'y cabinet nga ayan dagiti badbado me. Awan mo't iti drawer. Naglukon. Nangiduldulinan na ngay nga ta. Amukon. Amangan no iti ayan ti pandag ti kamami ti nangidulinan na. Oops! Kunakon ka. Daytoy ti wallet apang kabilan na. Mangkisayak iti pagsugal ko. Loko day di ato mas Ti kuna na siguro. Diyak mabirukan tinangidulinan na. Ay, agmalmalas tansa, Tata Pedro. Wanya raw, Tomas. Nagsasarunumat tan ti panakaabak ta. Wanya raw, nagdakilan tinaypos tata. Parikot ko no kasanok amasubot tinaglakwak ka na ti dingwin ka o. Kunak no mga baktan nga maawan matlat ta. Mangilakwak samet ka na ti baboy atarakan me. Wano tayo nuang kulangan, tapno dakdakkan ti paglakwak. Parang makasubot na matan iti sumaruno apa nang ipalot ta iti manok ka, tata. Ay kat, adlakan ka, Tomas. Tulungan na karod ang mangilako, tata. Sana balay, ta ikan ka iti porsyentong. Ay nawaw. Dahita ka iti kayat ko ken ka, Tomas. Sige, tulungan ka mangidispose iti nuang ken baboy mau. Agyaman na, tata. Alag pa lang ti kwartang indulin ko iti pandag ti kamami kan ni Andrea. Dahito'y pa lang ti pustak. Kabayatan asaan mi pa'y analako kan ni Tata Pedro ti baboy kanuang ko. Tsak pa'y naibaga kan ni Andrea amang ilako ak. Ibagag to inton adan mabirukan mi ang bayar. Apay na? 2,000 lang matan tinabatay. Katno 20,000 na ito. Ay. Naglokon na yung Andrea. Naglaingan na ng birok iti nang itulinak. Kunang manlangan na daindulin ka. Awan matigayam. Ta ininot na mat ngayon nalala. Ay. Naglokon na dyan babae. Paiman. Oy, Andrea. Sa dino tinang ipanamit ti kwartang indulin ka iti pandag ti kamata, ha? Ay, kuhala kay. Di mo ibaga ang insugal mo amin ti 20,000? Hoy, Tomas. Basit lang ti maisugsugal ko. Kumpara iti ipuspustam iti palutanan niya. Adayo adakdakkel ti abak mo ijay. Ay nawaw. Tada palaganas mo asumungpat. Idyam nga minon ti makisugsugal. Kanayon kamot lang na maabak. Sayang lang ti kwarta. Ay nawaw. Kuturay si kamot Ijam mo't ti makipalpalot. Imbag kanyak taadda pangalalag iti isugal ka ho. Si kangay, takawam mo't ti kwartak. Oho, ipaabak mo lang. Di nasaysaya atin asyak ti mga ipaabak. Ay nawaw. No diyo pala isardang ti panagsugsugal yo iti tersina ni Nana Biring, i-report kayo karag iti pulis. Oh, di report mo.
Apay ti ko na mabuti nga. I-report mo tasi kamo lang ti may babaeng, Tomas. Ila ko kung di may saanuang kan do ababoy ta bakit? Ay nawaw, an-anuam ti paglakwam kadagi dyan, Tomas. Dakkel agad day taan no mailakom. Kat gastusin ta adi ti balay. Naibus mat ngaminan ti ornong ta, sugal mo may. Ay nawaw, di mo man ipabasol amin kanyak. Tauray si ka, agsugsugal ka mag. Ala, wanan. Basta ilakok ti kunak anuang kan baboy. Alo, makaamu ka lakay. Basta ikanak to iti mapaglakwam Di mo sulsulwag. Uwan ko na nga roden. Danag mo. Ibingayan ka nga ibingayan. Bakit? Oh, agtaya kayo pa'y kanyak, sakbay nga irugiyo ti agay ayam. Ay, anya, ay ati labas ay dirabe, ruina. 1-4 na. Ay, salit kit di dayta awiting. May samot. Jak mga abak dita. Puro pungkit. Ay, kat saan mo pa'y siguro agasat ama ng Lisa? Agtaya ka itan bareng mga bakkan. 23 man, Rowena. Oh, at iti tayak. Sanga gasot laang. Okay, just 23. Aday ta, naisurat kon manang Andrea. Bingo pa'y lang, ti ay ayaman tayo ita. Intun malamtaon ti baraha. Ay katun anana. Mabalin latamot. Sige, agbinggo tayo pa'y laang nga rod. Ha? Anya day jay? Ay nawaw, adan samot pulis. Ay na. Agarodok kayo nga umunag. Kartangan yaw, aglamang kayaw, tada pulis. Ada ka no pulis. Aglamang tayo. Ay, aglamang tayo na. Kartingan nyo. Ay, kiawanan bain atumas. Pinaypaysunan samot din tinagipulong kadagiti pulis. Anya ti taltalamiti ma'am dita Andrea. Agkarkararag ka kaday. Ha? Ay, uwan mare, ikarkararag ko, asapay ko mata saan da tayo makita. Ay, just kikit de. Siguro ni dinaawat mi atex. Ada ka no agsusugal ni Tutersin na yun na nabiring. Puno ka di? Ay, awan mat, sir. Kas makita yo mat. Nalinis mat isango ti Tersena. Awan mo makita yung agsugsugal. Ang mga ano pinaglamang nyo lang itana na. Ay, nawaw. Awan, sir. Uray birukin nyo ay da. Awan talaga. Promise. Okay nga ron. Ang mga norong info lang tinawat mi. No, bilang dadama-damag yung agsusugal nito i-report yung kumadagos wan. Awan, sir. Sige nga ron na, mapan kami. Ay sus. Sige, sir. Agan-anad kayo. Pimanaw da ka din? Shh! Di ka na tagaray. Urayan tayo ang makaadayuda sa tayo rumwar. Rumwar kayo ditan. Awan dan. Ay, agyaman na kunaklakit din no umunag da itay. Ay, huwag nga ron Ay, pirmi nervyos ko da kayo. Ay, uray siyak. Asino nga tamat ti awanan bain anang iteks kadagita apules. Ay na, huwag nga ron Mamwak lang no asinaw talaga pagsasawa. Hello, Tomas. Apay, sa dino ti ayan mo alubong, itay ka payla ang ngururayan. Di ka mula sumangputang. Hello, bakay. Tulungan na ko ba pang-asin? Apay, aya, sa dino nga mintayan mo. Bakay, na-hold up Hinold up na tinaglakwa kitinuang kan baboy ta. Wan bakay, nagaduda ng harang kanya. Awanin bakay, intaray ng tinasurong 80,000 kwartata. Sa dino abanda tinaka-hold up lakay. Ibagam sa dino, tayawag ko kada kapitan. Itikas na, umay daadagos di tayan mo. Animal ka!
Aray ko, bakit? Hindi kang sipagol ang nagsakit. Ulpud ka, lakayan. Kunam hold up ka. Ngam gayam, impaabak mo iti sugal, tinaglakwam itinuang kan baboy. Nagsakit. Ako, bakit? Talaga nga in-report na kami pa'y kadagiti pulis. Imbaglangan tasaan da kami anatiliwan. Awanan ka iti baeng. Ay, husto mo tara, bakit? Nagsakit, di pagaykin eh. Ping-ping ka, huwag ka po iti parang sip-sipat kan, parang sip-sipakal mo kanya. Day tatirumbangkan ka. Mangibabain ka. Na-hold up nga. Na-hold up tarupam. Ha? Nakababaing paikit din ka da kapitan. Napanak pa'y nagpakpakasi at tulungan da kadagos. Gayam, agul-ulbud ka la. Anay ka! Anay, ito yung Anay ko! Abi nagsipat ka nga ito, mas! Apay, tikunam! Sika lang tiyam muna tagsipat! Naglablabas kan! Ay, nawaw! Di mo ipabasol amin kanya ka! Tauri si ka, agsugsugal ka mat! No saan ka kumang agsugsugal? Sa anak kumamat na mapan makipalpalaut! No agyan ka lang kumadit yung palay, di awan kumatikas di aparekaut! Ha? No kaya't mong agbalin ang nasaya at ti pamilya ta, idyamon tag sugal takas takmat. Naawatam? Ay, nawaw! Iti kaanuman, awan tinasayaat nga itdan ti sugal. Suruan nakapaikit ding agulbud ken agtakaw. Idyan nga ro ti sugal kat ipamaysa ti agtrabaho. Tapno ti biag kat agprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, patganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hay, unay mutlakit din ay at tipaapal a kaaruba. Labas da alabas, makarengreng, disturbo da iti panaturaw. Ay nawaw, apay manan ay abakit. Alamanan ti pagpungpungto tam nita. No kasanaw kat adamot agpalaod agpadaya alugan. At dalabaro alugan da, ilabas-labas damutan dito arubayan ti balay. Ha? Kunam metlan, makapasuraw. Amangan might no irurudtes da bakit. Kasta ngamin na talaga no baro no kaalala tilugan. Masapol nga ipadas-padas tapno matisteng no mayat metlang ti andar na. Ti ko nam kiday, paapal da kita kaaruba, ay surun kaun. Lydia. Talaga mag, dandani inuras da lumabas. Madamdama, lumabas da manon. Ay nawaw, kat di mo bayan na lumabas na. Apay kukom ayat ti kalsada. Saan ngam lumanabas da nga raod, makarengreng, nasakit tila payag kaw. Ay nawaw, umapal kan samot bakit. Ay nawaw, tanya ngay kumati apalakar daw. Day hulugan alugan da. Puwe,
Oray jak maad-addaan itilugan, no utang tumalang. Gumatangak man, Nana Lydia! Yahoo! Nana Lydia! Ay, mabit lang balasang kaw. Umayan! Aw, anya tigatang Juna. Ay, kwa, umutangak kunak kuma, no adda pa nakabalin na, Nana. Ha? Ay, anya ti utang balasang kaw. Ay, umutangak man iti sardinas. Sardinas ko na. Ay, uwan, Nana. Ay, nawaw. Agsusukat tilugan yaw. Ngam sardinas, tisidaan yaw. Utang pay. Ah, ay, kwa ngamin, Nana. Ala. Tapno di mumut ko na. Pautangan ka. Ngamnay, agbayad ka adagos wan. Di mo ibaybayag. Tagrik-rikos matlaang tipuunan to'y istor ka. Ay, wan, Nana. Di kay madanagan tagbayad akmat lang adagos. Promise! Bakit? Amangan no adaan mo mamabali na pagbuludan tayo ti kwarta. Apay, an-anwa man ang ti kwarta, Jimmy. Adda nakita ka makina nga impus na iti Facebook. Mapan ko kumakitaan. Kasla napintas pa'y nga minradyay. Sayang mo. Ay nawa, makinamanan? Kanayon lakit din nga iso ti paggasgastusam. Repair dito'y repair dita. Makauma dagita makmakina. Nakadungdung ritan dito'y balay gapo kadagita luglugan. Agan anos ka kani bakit? Anya ngay nga rod kat isumot nga rod ti trabaho. Ti ag-repair kan ag-buy and sell ka ti luglugan. Nang rona no kasto yung nakapsot ti deliver ti truck. No jak ag-repair. Anya nga ti kanan tayo. Wan ngam gapo kadagiti agsusukat aluglugan nga iyaw awid mo. Ti ammo ti kaaruba, adu ti kwartata. Di dalaan mo adanda ni awanan igatang tay ti sidaan ta. Di da paikit din pautangan ti tao. Gapo ta adumat ka no ti kwartata. Ay kat amin ko na maabakit. Anya ti amom, ang mga no pumaysun to ti kasta panunot da may papan ka na ta. Ay nawaw, pumuraw to amin ang adot-dot ti kilikilik agraman ormot ko. Ngam saan tantupay lang ang mapadasan tinagin awa apa nagbiag, Jimmy. Ay na, nagbara ti panawan. Ay, mangirwar ka mang kidi ti soft drinks mo di tama, Lydia. Ay, wan amaray. Mabitlaan. Aw, ato yun maray. Sambutom tilamis na. Agyaman na kamaray. Ay nawaw, nagkimasan. Makapaginawa si ka. Ay, katuan bagay na unay tinabara a panawan, maray. Hindi ka di Jimmy limabas alugan. Ay, wan, maray. Ay, masuro na nga raw. Talabas da alabas ijay balay. Paandar a paandar itilugan na. Makarengreng iti bigbigat. Imbaglaangan na, ta medyo adayo to'y tersinak iti balay da. Kasla barbaro mamutan ti igam na alugan. Wan nga ta. Sa bali man mutan ti igam na idinaminsan ngal daw. Ado ang aro ti kwartada tagsusuka matilugan da. Anya nga ado. Kano lang day di may imutang ni Juna nga asawa na. Imutang ko na maray. Wan, imay imutang iti sardinas. Taisukano ti sidaunda. Ay nawaw. Ay nawawa talaga amari sabay. Kundilo ganda. Ngam awan mo't gayam igatang day ti sidaunda. Himbag pa'y kanyak taoray awan lugan ka. Makasida aklat tamot iti karnay. Anya ngay tinlutom ama si Dabakit. Mabisina kon. Nabanuga ka nag-repair. Awan. Nay, apay nga. Apay di ka nagluto. Anya ngay kumati ilutok.
Kat awan nga rod ti may luto. Awan igatang ko. Ha? Adutin na poy, ngam awan ti masida. No kayat mo, si daam dagita makinaagin at gatang mo. Ay, nawaw. Imbis nga un-una ti agpalingki, tapno adda kumamat si daan ta. Saan mat? Taun-una dagita makmakina. Ay, makapasuron. Sana bale, tamasok ang tumot lang lang itay tidakdakkel pa ya kwarta, bakit? Ay, katiso Urayan ta, madanon day ta akan nito. Ngam no ita, ano sampay laang timangan nga awan sidana. Agsida ka iti tamudo, Jimmy. Bakit? Ilakok san jay truck. Anya, apay nga ilakom ngay? Anyan tungay ti usarem apag-deliver no addan ton agorder iti darat kas kada simento. Sukatak iti baro. Baro atrak kasta ka de? Saan? Van. Van kunam? Ay nawaw, makakarga ka nga rudmet aya iti darat kas kada hollow block no van ti kunam nga isukat mau. Ay kat saan akong angag karga iti darat kas kada semento no hollow block. Tao ti karga ak bakit. Tao? Uy, ipaarkilak. Wano saan? Agbiyahe ak. Ay dakin kadaytan Jimmy. Sikat ti makaam mo. Tano siya? Awan amok kadagita aluglugan. Ay, alyate sirip-siripem ditali dya. Ha? Ay, kwa kardaw. Kit-kita nga rod tilugan da dita karuba. Kaslaawan mo't dita nakaparada. Awan ata nasapa rimwar. Agin nagaw pala ang tisip nga't kanlawag. Hindi rimwar. Ha? Kasanom ko mga amaw. Apay, pinalpaliw mau. Ay, di nakman ipadpadakin ka. Aday talag sip-sipot iti karubat yararamidan na. Kasanom nga rod nga amo anasapa arimwar. No di mo pinalpaliw alamhan. Madama nga agpakpakanak iti manok iti limabas. Iso nakita. Husto mo't kit di taawan ti lumanabas. Awan ti paandar a paandar iti lugan. Sapay borboran na nukwa. Makarengrang. Inka kitaglutan. Sana na tagsipsipot yararamidam. Saan anasaya at kasta nga ugalim, Lydia? Mangibabain ka. Ay nawaw. Katsi ka. Napintas mo nga rod ti ugalim. Ay, awan imbaga ka kasta. Ngamjak ugali iti agsipsipaut. Imbis ngagtrabaho ka. Saan? Taday talang mo't itis mismo ti as-asikasuam. Nagalas nga aramed. Kumamot ano saan ka bakbakitan. O Dindong, kumusta? Damag ko chimamba ka kano iti natag. Ay, saan mo tunay, Manong Jimmy? Ada mo ba sila? At least ano lugi? Nasubot mo't basit ti puunan. Ay kat nasayat nga rod ano kasta. Wan Manong, gatang mo jay truck ko. Ibargin ko kan ka. Ha? Ay, gatang ko mga awan mo't panganan wakiti truck Manong. Ay kat, pag-service mo din daw. Wano usaram mag-deliver ti natag. Ay nawaw, di mo't makaaram ti truck Manong. Kay kumakutsi atap no gwapaw. Ha? Ay, makaaram ka matlaeng no truck din daw. Pilyam nga mintay babae a praktikal ngagpanunot tapno truck ti kayat na akotse. Ha? Hello, wow. Balasang ti kayat ko Manong. Jay press. So kotse nga rod ti may bagay kin ko na. Di pa ikot bagkatabalasang ti masidag no truck ti alaak ha. Ni, adamat ti truck di taruar. Kunak man no nalako mon, Jimmy. Awan mo't nga rod maya tamang gatang bakit. Isa bayampay la dita. Usarik to inton adda agorder iti darat. Akin kuko ngay nga ron, iti van nga insang pet mo. Van ni pare Joseph.
Inyawid ko tayo ipapatins oil na. Ang kunana nga rod nilakla ko na. Napintas pa, saan ka day? Kaya't mo ka rin, gatangan tan. Ay nawa, no agsao ka, kaslaado ti kwartam. Ha? Ti kwarta, mabiro kan bakit? Unay kalaki din na ya. O niya, kaya't mo, kurso na dakit. Napintas pa'y namin ti makina na. Saan laray ta? Nainot pa'y ti gas. Kitam ti unod kanruar na, nalinis pa'y. O, saan ka day? Di mo gatanganan. Parkilam no iso. Ta isupay apagbirukan na. Isumad nga ro ti kunak bakit. Padasag man mati agbiyahe iti van. Tapno saan lang atrak ti man manihok. Alakit si ka. Awan mo't kit iti kastay padasan. Anya nga iti amuta. Amangan mo't no iso ti kaalaam. Di kat nasayaan. Limot na nalidya ti agur-uray ti lugan ni tawiting sien. Ay, isar ti makman. Nanalidya, sa dino ti papananyaw, adumot ti awityaw. Ay, kwa, Jimmy. Agur-uray akman iti tricycle apangilugan na kadagiti pinurkis ko, alakaw. Kasta ka rin? No kaya tiyo, siyakon ti mangkarga ka na kita. Ay, kwa. Ay, saan nun? Ada inawagak at tricycle. Sigurado kayo? Sapay umayon ti tudo. Amang ano, mabayagan pa ti tricycle asunduyo. Imbag nito, ita naka-safety kayo. Saan kayo ang mabasa? Adayo ang nalawlawa ti lugan ko, nana. Mabit lang, tabumabaag. Siyakon, timang karga kara kita. Iti kasta, makaawid kayo mutay. Ay, nawaw. Napintas mo nga agpaiso to'y van ni Jimmy. Naindig pa'y titaray na. Saan akas kadagiti na dumaakalampagan ti andar na. Napintas. Nalinis pa yakitaan. Kasla ka barbaro pa'y mo. Oray pa'y. Hulugan tumulaan. Awan matlat serbina. May mayat kumaanukas. Tapno awan ti pakasarsaritaan. O, nana, okay kayo kadilang dita? Ay, kwa. Uwan baro. Okay aklaan. Nakadanon tayo, nana. Sigay. Ibabam lang nga ruta ang dagito'y karga. Jimay. Wala na, mabit lang. Manungay titid ko apamasahe. Nakailatan na na. Sa anak mo't kat nagsingsingari ti dakkel. Adtaw. Agyaman na ka. Awan na nyaman na, nana. Agyaman ak mo eh. Addamanen baro avanti ka arubata lakay. Kahit, anya nga'y kumano adda bakit? Ay kat manayunan manen ati lumabas-labas iti batog ti balay takar daw. Ay, kat talaga akas ka. Saan tamit ako kwa ti kalsada? Isa bayam ka na nga uray agkaralabas na. Man ano kaya? Makarengreng road. Nasakit ti lapayag. Ay nawaw. Kumarumanan si apal mo ako nakaon. Ay nawaw. Namin ano aya nga ibagak ka sa anak nga umapapal kar daw. Syakit di ati rumbang nga apalan da. Nga main nalawat idagak. Dakkel to'y balayta. Adda pa'y mini grocery ta. Kan, adda ijay abroad ti duwang anak ta. Isuda nga'y, lugan lang matikarkarit da. Utang pa'y, tahulugan ka nga raw. Saan akas? Ay nawaw. Pudno mo, saan aya? Ay, apaw! Oray awan ti makaluglugan, nuhulugan mo lang. Puwa! Imbag tayo may kamari sabay.
Apay, Marilija, kasladay bagama. Ay, wala. Ado ti ibagak maray. Naorno nga nak ngamin iti ichismis ka. Ay, nawaw. Amom kaday. Nga da ka barbaro alugan da Jimmy kan Juna nga agasawa. Jay kadivante ibagbagam maray. Wen, barbaro nga agpaiso. Nga hulugan mag. Ah. Ay, sada siguro akabailan ti cash, Iso atay hulugan tinala da maray. Day tangarod ka. No siya klamay sa. Ay na, uray awan ti makaluglugan. Nuhulugan tumelang. Dinagas nakpaikit di agayam mi din na minsan. Katamom kaday, nagdakkel ti siningir na kanyak. Kaslamat ten arkila tinamayan na. Aya? Ay ninayaw nampay ko maamaray. Ta iso pa'y piman nga ibayad da iti hulugan alugan da. Ay. Ay, wala niya. Anya nga itiganas na nga dalugan mo. Nuutang mo lang amin nga glawlaw mo. Useless! Ay na, imbag na nagsabat na mutlaang Marijona. Apay ka di Maribete. Apay, di mo amo, ada kayong agasawa ti pagsasaritaan da dito lugar tayo. Ne, iti anya aga po kumangay mare. Aguutang ka kano. Kat aging gaita, saan ka pa'y laang anak kabayad? Ni mo lakay mo, nangina ka no ti singir na iti van, nukas jay nga agbiyahe. Ay nawa. Saan laang aday tamare? Ado ka no ti lugan nyo, ngampasig mo't ahulugan. Di kay pa'y ka no makasida iti karne. Puro sardinas ka no ti sidsida inyo. Dayta, ti agwarwaras at chismis dito lugar tayo. Ay nawa. Nagapuan na ngay dayta chismis? Ay kat asino pa'y kumangay, iti mismo akaarubam amare. Unay matan ni Nana Lydia. Panang dadaal matan ti kasta nga aramidan na. Lakit di amare. Madimot ati mapan na itis-chismis. Anangina ka no ti singir nila kay mo. Kano idi dinagas nakmat idi, kat libre mat. Di nakmat siningir akas iti ibagbaga ni Nana Lydia. Ay, unay matlakit din aya ti tao. Lakay, isublim man langan day tavan. Ibiyahim kit di ti truck. Ay, apayan bakit? Kasano, maditi madamdamag ko. Anya manen aya dayta anadamag mo. Nakangingi na kanu ti singir mo kadagiti dagdagasem a pasaheros dito'y lugar tayo. Labas ka kanu alabas iti paraangan ti akin paraangan. Marengreng da kanu iti andar ti lugan mo. Day tala kanu agpalaod agpadaya ti kukuam. Ay nawaw. Saan lang aday ta? Ichis-chismis da pa'y asaan ta kanu ang makasidsida iti karne. Sardinas kanu lang ti sidsidaan ta. Malaksid iti day ta, adupay kanu ti utang ta. Ay na, bayam ka di dagiti tattao. Nagatulang ti dila da. Agsakit da no awan maichismis da. Unangam nakababain mat. Numabalbalen, jak kayat nga da pakasarsaritaan ta dito'y lugar tayo. Apal dalaang dayta bakit? Amumutang ti chismis. No nagwaras daytan, sigurado ang manayunan. Isa baybay amlaan ka di. Di mo ngamin pampansinan Sawon dalaptan ti kayat da sawon. Maumadan tumot lang bakit? Ay nawaw. Anya manan ti kukwam di tali siya. Uray mula idekitan ti lapayag mo iti pader. Awan bibiyang mo, karda. Ay na, nagalasket ti ugali mo na bakbaketan. Layta malagsipsiputan iti karuba ti kukwam. Agtal na ka kunanay. Jak mangeg ti pagsarsaritaan da Jimmy Kanjuna. Kaslagap apadamag. Ay nawaw. No kayat mo adenggan, di mapan ka di tabalay da.
Apaya paringatim pa lang ti bagay mga arakop ti pader. Ay, disturbo ka mo't alaklakayan. Agtal na ka kunak, tadadengdenggag. Apay, di ka makaawat. Oo, in kakit mang lukata ni jay tersina, tay supay jay malakwam. Sana day tabiyag ti pada matao tin kasipsiputan. Mangibabain ka talaga, Lydia. Uray ko mamait no saan ka bakbakitan. Agtal na ka kunak, nay! Ay na, Lydia, agbalbaliw kan. Di mon orayag na makabirok kay ti katapat mau, sakan to agbalbaliw. Tama nga no dakis tupay ti mapasamak ken ka. Ay, nawaw! Usaram tangiwat mo tapno umasenso. Saan ket aday ta mangichismismis ken mangdadadaalaeng itibiyag ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, patganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adaman sa ludsudakan ka, anak ka. Anya day tananang. Mangbangtad ka din ni Dario iti sustento para iti anak kiyaw. Ha? Kwa, awan nanang. Awan mo tapulos ititid na. Anya? Uray anya ti aramidig apa ng pilit ken panagpakaasik ken kwa na. Awan latta. Ay, una yun ni Dario. Isungarod nga igagawid ko ti agtrabaho. Gaputa awan mo't namnamaag ken kwa na. No agsasao ko namlano. Ay, tagayam. Awan ti maititad na kan ka. Awan nanang. Isu akwartak amin ti busbus-busek para iti anak ko. No adaman masapsapulan na para siguro kadakwada ken ni Carla. Ha? Sino manen a Carla dayta? Ket ti kabarbaro a kalibin na nanang. Anya? Ay nawaw. Dagayam man ang ti kabarbaro a kaliblibin na. Ay nawaw talaga. Among friend, mas asarak tunggal makikita ti popos ni Dario ti Facebook na. Ha? Kanayon, nga ipos na ti aso na. Sakit ti caption na, dog lover. Diyos mio Marimar. Bay amlatan, friend. Sana'y bagbaga apasig ka nung agkakaimas, kan agkakangina ti kan ti aso na. Hay, di na nahiya. Ha? Nagtured amang ibagbagay ti kasya publicly. Ngam di na may purwakan ituray 5 aduling ti anakyo. Ay nawaw. Ay, day tangarod. Hinton kwan, i-check ko ta pagsasawak tawanan bay. Nagpadaan dalaunay ka ni Carla, ang kalibin na. Muloong! Nag-cute talaga na ito nagatang tanga aso, honey. Un nga rod, honey. Nag-cute talaga. Kasla siya matlaan. Ay, sana. Saan kamot nga animal?
Tapno ikumparam ti bagim dito aso si Kamot. Sa bagay. Ala, ingamot isaganan dagiti usaran ng agdigos ta digusan ta. Wan, honey. Ay, wan gayam. Kunak man no i-videom ti panang digos na kininika. Ayun gaya man niya. Mabit lang, ta isit up ko ti cellphone ng usaran ta. Ta ibijok man. O sige, i-video ta. Ta isu ka pa nga i-content mo. Un, honey. Lagi din, doon nga dito ipapainit mo. Aso mo gayam. Ah, dinigos mi kami ni tay. Iso nga inwar ko tapno mainitan man. Kastaya, nagganas mo itong tibiyag na dito ang aso, kasala tao. Ayun na, alagang-alaga mi kini Carla da itong aso mi. Ha? Pasig pa yung agkakangina ti kang kanan na tata. Ura dagiti sabon na pang digos, ribo ti bayad na. Nasayahat nga raw, no kasta. Ngam, ti anak yung ay kinitina. Ikam ka di mo lang iti sustento. Anya? Ay, nawaw. Nagalasa talaga ti ugali da di alakay ah. Ha? Sino ti dakdaka, madam? Nila kay Berto ah. Di lata lumabas no lumabas. Nagadupay lang at dil-dilawan na. Anya? No, sala alakay. Pagsasawak ko naktumay. Ay na, bay amon, honey. Isulakat ti pagsaysayangam iti oras kan panawan. Bay amlatan Apay, anya ngamin timbaga na kan kaya. Ay, salbag da di alakay. Natadahil tal daw ko gabuking kwa na. Saludsudan na kid din. Nag-ikak iti sustento ti anak mi kinitina. Kat anya kumangay ti bibiyang na. Anya? Kastagayam, timbaga na kan ka. Wan, iso na pudok ti ulok iti day di alakay. Manakibiyang. Oy, nagsapa ka man nga imay dito'y balay, mi friend. Aywan, nasama ang friendship. At ang aming tinakita kiti Facebook anang dadahil daw ko. Ay nawaw. Ha? Anya man ang day taya. Apay, saan mo ka di nakita at impos da Dario kan Carla iti Facebook? Ha? Saan pa? Anya ka di nga min man ang team post da. Jay aso da Ay nawaw. Kasta na iti kinaproud da adog lover da ka no. Sunggar amin natutut ko agraman iti baba. Diyos mio, Marimar. Anya? Napampanunutak ti saan na apa ng sustento iti anak yo. Rumwara talaga ti ungat ko kinkwana. Bay amon friend. Anya kay nga rod no iso ti pakaragsakan da. Masabat kong tulaing da yung lalaki Pabaina kiti kastaunay ko naktuman. Dog lover nga ipupos na. Sakit. At dapat agkumkoment ang nagswerte ka no di aso da. Marunudak man. Nagswerte ngam ti putot na. Di na pa may kanitikanin na Bay amon ko naktumat. At danto lataal daw na day dya tao. Ay, una yan nga agpaiso. Dahito nga ipopost ni Dario iti Facebook, nanang. Ha, anya dayta anak kaw. Dahito'y man. Aso da ka no ka ni Carla. Kunamat la no. Naimbag kumamat no saan na nga ibagbaga iti Facebook nga agkakangina ti kankanan ti aso na. Anya? Nagturad matan. Samantalang ti anak mi, di na pa'y maikan apulos. Uray pang abasto na laang. Bayamo na nako. Aginggat ka ba ulam, agtrabaho kalata. Sa bagay matkit di makapay baba ti dayaw tunggal pilitak amang tad iti sustento. Wun, isabay amlatan anak ko. Isunto ti makarik na itibain. Saan asika? Nasaya at mat tanagranata dito'y paradaan, Dario. Di na. Ang mga nood na maited mo para iti anak ta. Anya? Panagkunakit financially stable ka matan. Ngamen, tunggal makitkitak dagiti ipopost mo iti Facebook kat kasla adon ti kwartam. Anya ka din dito kay bagbagam.
Nakunak dayta. Gaputan no i-post mo ti aso yo kat kasla kabak nang. Ibagbagam a dog lover ka. Kan pasig anginginaan ti kang kanan ti aso yo kan ni Carla. Kas jay kumamot ati aramidem iti anak ta. Saan aya? Anya. Kundi dog lover ka iti Facebook. Ngam adamat anak mo asaan mo asustintuan. Ay nawaw. Apay pa lang dawat ka kanya. Sa dino nga iti pangipanam iti maggadam. Anya? Nagawan kat abain mon? Damagam no sa dino ti pangipanak iti sweldok? Adamat ti anak ta paggasgastusak. Awan lang arudan itad mo? Insultuan nakpailaang? Salbag ka? Nagawan mo ten abain na dayjay adaryaw. Ay, huwan nga rod nanang. Pagsasawak ko maitayan kat ngam nakababain lang amin. Ado ti tao ija paradaan. Baya mo na nakaw. Siyak lang ti masabat na takas ti ibagana. Durabak ko naktumag. Ay, nagmayat nga ikan iti pagnakman na ti awanan bain. Makapainsulto talaga. Ala, husto na nakaw. Pagkalmaom day tariknam. At danto lataal daw na day jay. At danto nanang. Saan pa'y nga ita? Ngam inton to. Nagpadaan dalang iti kalibin na. Mulong dadwa. Salbagkit de. Dog lover iti social media. Ngam irresponsable mat nga ama in real life. Ay! Diyos mio marimar. Kasta gayam timpaganakin ka. Jay amat anak mo awan babain na. When friend. Ay, nagsakit nga rin tinakam ko gapo itimbaga na. Una yan. Pulos lang arudan nga awan maititid na iti anak mi. Damagan na pailaang no sa dino kano ti pangip-ipanak iti matmat gadak. Ay na, makapainsulto. Ala, relax. Bayam, tasyak man ti makam mo. Ikakiti pagnakman na rin kaya lalaki. Oray man, wada kini Carla. Saan ka mabuteng? Alawen, pagsasawam no iso. Uray siya kat naibus matan ti pasensya kadakwada. Saan matkindi nga isyo, ti panagtarakin da iti aso. Kan ti panang ipagbagada iti Facebook, adug lover da. Ngam ti kanyak lang. Be fair ko ma. Kas jay kumamit aramidan na iti anak yo. Patsyam day jay. Naglaing agpamarang iti Facebook. Dog lover ka no, ngam irresponsable mat nga ma. Ay na, makapagigila talaga. Nagmayat atong paen iti agsin ng banger. Ay na, narabyan ka man ang balasan ka. Ay, wan nga rod tata. Nagapwam. Nagapuak ija ili tata. Nag-overtime ak iti trabaho, iso anarabyanak. Kasta ka day. Ala, aganos ka balasan ka. Eh, wan na tata. No choice. Talaga nga aganos kan aggagetak. Nang runa kat awan mat katulungak asabali no may papan iti anak mi. Di talaga raw. Imbes na mang dead kumama ni Dario iti sustento para iti anak niyo. Ngam saan may? Awan tata. Ultimo duling apiso. Awan may itid na. Sakit naglaing pa yung manginsulto. Di mo pa ilang amin dinurab tapos nakim. Oray siya ka makakitkita iti ipupos na ka mas asara man. No anak ko la siguro dayjay. Nabayag nga iniktak iti pagnakban na. Di lagbaing tawanan baing. Ay nawaw. Na ito lang santi kinaawan babain na tata. Nagpuskul ti rupa da nga agipost iti aso da asosyal ka no. Ngam ti anak na ngay kuma. Kumusta? Ala, bayam tina. Masabat ko lang na dyan lalaki. Bagak man. Nasaya at bay, tanagranata Dario. Abay tata, insultuan na ka di manayin. Ay, saan bay? O na yan. At dalatikat kung may pagkakin ka. Hindi pa ilan na panalawas akayat kakasarita kay. Anya? Nadamag ko kami. Akas taunay ka nga ungit mo kanya.
Kapulang iti panang ibakaking ka kundi dog lover ka iti social media. Hindi ka masustentuan ti anak mo. Ha? Apaya kastaw na iti ungit mo kanyak. Kat pudno matimbakaking ka. Saan ay Anya? Ni Tina, kanayo na malabyan. Kapu iti panagtrabaho na. Adala maigatang na iti ipakanay danakyaw. Ngam sikangay ko ma. Kundi dog lover kay iti Facebook. Ngam irresponsable kamit nga ma iti pudpud no abiyag. Unay mo tinday tata? Sa anak may tamakibibiyang barok. Ngam makikita namin kakasla ka saan amakarit na. Mangan ti asom itagkakaimas amakan. Ngam ti anak mo ngay ay nawaw. Anya, kastamanan timbagaken kaday jay nga awanan bain alakay. Makaparurod nga rod. Man nakibiyang law na dadya lakay. Ay, una yan alakay Berto. Anya nga taaya ti parikot na kadaka. Taamin matan kat pakibyangan na. Awanlat maramidan na dadya iti biyag na. Iso nga amin kapakibyangan na. Lalakayan. Anya kumangay ti bibiyang na, no saan ka amang mangtad iti kwarta kinitina. Ha, no kayat na, di ison ti mangtad. Nagadulakit nga munan. At dantulal daw na dadya garla. Uray lumakay, tutupak at talaga takasidjay mo nga mintugali na. Aywan, pagsasawam ni iso. Awan ti lakay-lakay no may papan iti ugali. Ha, salbag kiti. Ala, bantayan mo na lang ni Nika. Tamangan no makabulos. Wen ka di, danagun aya. Ay nawaw. Ay nawaw at talaga ko nakmanan. Ha? Ha? Isugayam day, tanya kalayin yung iposit Facebook. Kan kalayin yung iba ka adog lover kayo. Ay nawaw ko nakmanan. May sakamay. Anyat parikot mo aya. Awan matiparikot ko, Dario. Kahit kulang nga ibakaken ka, ano ang ipost kamat iti social media, nga ibagam adog lover ka, kat panunutem mat nga umuna ti anak mo, na date itad mo ken kuana. Manakibiyang? I'm not talking to you, you know? Nagturod kamatan amang tungpakanyak dito'y kaadwan ti tattao? Natureda ka talaga. Amangan no kayat mong ulitak pa, ha? Pangasim. Gusto ko man. Apay, mabaing ka, mamuan ti tao ti galim. Sakpay kami nga dog lover, iti social media. Panunutam nga umuna ti putot mo, salbag kamat alalaki. Ha? Ay, pinapainak ida iti kastaunay. Anya? Sakit, sumampitaw pa ilang da Carla, sinipat kon Anya? Ay, nakabutbutong kamatan. Oh, don't me, kunaktumet. Nagpadadala nga mulong. Ay, naunay kan, friend. Nagatal kami da ito'y takulap ko kahit. So, ay nilayad ko. Sak indis iti rupa da Carla. Ha? Saan nga kamkamali da Tario? Taamangan no iruwar ko ti kinalalakik no bilang laang. Anya? Paring agnakam da Dario. Maruruta ka talaga. Anya? Imay kalaang tapno ibagam kanyak anasakit tinakam mo gapo iti imbagbaga ni Claudia kan ka? Wen. Imayang tap na ibakin ka bagbaga am tigayem mo. Husto lang dadya nga inaramid na kan ka. Tapno ammom. Makarik na kamat itibain uray sagpaminsan. Anya? Ayam sa bagay, na ito lang monti kinaawan babain mo. Anya? Nagpuskol matan ti rupam nga imay payla ditoy. Di ka lagbain? Gusto matimbaganakan ka, sana ya. Asakbay nga ag dog lover ka iti social media. Panunutam nga umuna ti putot mo. Tina. I-post mo ti ag kakaimas akan kanon ti asom, ngam ti anak mo ay. Awanan bain! Makapapungtot ka mat.
Mairusok mo pa ka ng ti asom iti agkakaimas, tapno lang adamay pagpanakal mo iti Facebook. Oh. Ngam ti anak mo, pulos, tarupam Ay, nawaw! Panunutam nga umuna ti anak mo. Sakbay nga agparamag iti Facebook. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sa dino tinagapam tatang? Dita barangay Hall Edo anak ko. Apay, Jay? Napanak nagpalista Nagpalista? Ay nawaw, di mo ka di amaw. Yan niya tatang. Adda ka no ti iwaras da nga abunaw kin similya tinateng para ka dagiti pada tayo ana apiktaran iti pagyaw. Ay kahit nasayat mo't nga rot ano kasta tatang? Kung naglaki, di no nagpalista ka. Saan pa'y tatang? Yak mo't among ang dagayam di kasta. Agawaam ti mapan, parang mainayon tinagan mo iti listaan dagiti makaawat. Wan man tatang, mapanak to kalpasan ti panagdalos ko. Sa dino ti papanami edo lakay. Mapanak lang dita barangay hall, linda bakay. Mapanak man mo't agpalista. Nadakamat nga ni tatang itay limabas. Nga dakano ti iwaras ti barangay Asimilya kinabuno. Katagiti na apiktaran iti bagyaw. Ay nawaw. Adda ngam amangan no saan kan tumanen amaikan lakay. Sayang laeng ti bannog mo. Padasin lat da bakay. Napiktaran tayo mo't iti bagyaw. Wen ngam amangan no dagiti kakabagyan dan tumanen ti ikanda. Kas na ko nakita yun. Padasin talat da bakay. Amangan no maasyan damot kadata. Oho, dagita pay laeng mati kunam. Kaslasaan dan tupay makarik na. Mapanak lat da bakay. Isupay mo no adda ti maitid da nga abuno. Ure basit lang. Tani, nanginamot ti abuno ken similya tinatang. Sa dino ti papanan ni Pare Edo, Marilinda, nakitak alimabas inay. Mapan ka no agpalista ija barangay hall, Mari Kunching. Aywan, adda iwaras da nga abono kun similya tinateng. Naimbag ko naman, no mapagasatan kami mat kanila kay ko ang makaawat, Mare. Dayta, ti saan tayo asigurado, Mare? Amuyo matan ti style dayta a Kapitana Gladys. Naku nampay, Mare. Aging ka siguro ita, nasakit tinakam na iti sityo tayo. Tanaabak ngamin ditoy. Oray pay. Saan arason dayta, tapno saan da tayo apagserbyan? Nagkapitan pay lang arod, no kastamo laang. Saan tayo mat nga ammo, no anya mat ti adda ka panunutan dayjay a tao, Mare. Nakitam ka di ti listahan nga impose day ti barangay Edo lakay. Kita man, nadatinagan tayo iti listahan na kiti makaawat. Anya kung mahapay ngay, awan manen Apay ngay. Ay nawaw,
Idi pa nga ibagbagakken ka nga alanganan a mapilita. Ngam di naktumang ngamin patpat dyan. Ni tatangay, adda ka di tinagan na. Awan mo't laeng. Manmano tayo ang napili dito'y sityo tayo. Kadwan kita gaamyanan. Ne, sa ormat ano kasta ti aramiden da kapitana? Sa ora talaga. Kastoy la kanayonan. Tunggal adda ayuda. Sityo tayo akanayon ti last priority. Sayang lang gam ti banog anapan nagpalista no kastamat lang bakit? Ano santan ti gumatang lakay? Wala na, panyang arod nga. Si Kama Gayam, Edo anak ko. Anya ti aramidam dito balay. Kahit kailangan makasarita, tatang. Ay makasalagdardaras kayo, may. Mapanak dito barangay hall. I-release dati si Milya kan abono itasan ka day. Wen, iso na lang tawan mo tinagan yung tilistahan na kiti makaawa, tatang. Ay, nawaw. Kasano na pasamak day ta? Kit nagpalistaak, may. Nusyak tida kayo. Saan kayo namapan, tatang? Sayang lang ti banogyo. Kasano pa yun day ta? Sapay iso day jay tinamnamaak nga imulak malay. Gumatang tayo tulat ng tatang. Awang mo ti maaramidan tayo. No saan da tayo nga ikan? Ay, sayang. Di balin na, tatang. Di balin asaan tayo makaawat iti ayuda. Basta agswerte tayo latta kuma. Agpailakin ton bigat. Mapanak gumatang iti imulami. Igatangan kay tulatan. Nakamisuot ka mat nga imay, Marilinda. Ay, husto ti atap ko, Mari Kunching. Saan kami manan ang makaawat iti ayuda ita? Nukas na, adagaya man listaan. Wen, adda. Naimbagkan ka, tadanagan mo, Mare. Pudno, Mare? Wen, adda tinagan mo iti listaan nga inpost ti barangay hall. Da kami ti awan. Apay ka no. Ay, jak man mo, Mare. Mas daawak. Tajay daduma asaan mo't nga gargarden. Isuda pa iti addanagan na iti listaan ti makaawat iti similya ken abono. Da kami nga aggar din ti pagbiyagan na. Saan kampay mo ta mapagasatan? Oo na yan. Apay mat nga ikanda dagiti saan nga aggargar din. Dayta nga rod, Mare. An-anuan da nga tangay ti maawat da. Katawang mag-garden da. Agpaila kita halinda bakit? Anya ti aramidam ijay. Mapanak gumatang iti imula ta. Awang maggaan tinamnamaan ta. Ay una. Nasaysaya at pailakay. Paunay mo't dagitang opisyal. Datayo mismo agar din ti pagbibiyagan na. Awan ti maawat tayo. Ay, sayang nga rod. No saan mat lang amay mula dagiti inwaras da. Barang makita ni Kapitana ti kamali nga inaramid da. Anya nga tatiin kastada ang nagpili. No asino siguro ti amamuda. Agam, anya kay nga rod. Awan ti maaramidan tayo. Ala, agsagana kakit din no agpaili ka. Tapno saan ka marabyan. Wan bakit? Irwar mo mutan ti kwarta nga igatang ko. Adon samot ng tigumurakan ka, Kapitana. Ay nawaw, apay ka no. Gaputa saan daan nakaawat iti ayuda. Anya ko matipagsakitan tinakam da. Kat saan damat adi-surfing. Agreklamo dagiti gardinero asaan anaikan, Kapitana. Nasakit tinakam da, taawan tinaawat da. Ngam dagiti daduma akalugaran tayo nga awan met ti garden da. Isuda pa'y tinakaawat. Ay, kasta talaga. Swerte da. Anya? Mabalin ka di, Kunching. Sana kumkonforme ti salsaludsodam tabi siya. Kas makita mat, ado ti kliyente. Samaysa, nalpasan da ita. Naiwaras min amin nga ayuda idi pa'y kalman. Ibagbagak na ang met, Kapitana. Di kay agungat Indanon ko laang tinangag ko tapno aware kayo. Ada ka matgaya man lakay. Agkapika ka de. Saan pa'y bakit? Anyat na pasamak. Apay akas ta tilangam. Kastoy kamin bakit?
At dati nakaluga na ka beneficiary iti naiwaras nga ayuda iti kalman. Kat, Ilakla ko damot ti ayuda anaawat da. Diya duma, ije parataan. Timot duma, ije sentro. anya, sayang mat, no saan dagayam nga imula. San damot kami nga gargar din. Di ilako da, tapno adda ti pagkwartaan da. Saan damat gaya makasapulan. Sa apela ko ma, tadda ti mangidanon kan kapitana. Barang makaamiris mo't day tao. Istoryal tuman ka ni Mari Kunching tinakitam lakay. Isunto ti mangidanon ka ni Kapitana. Close kayo ka ni Kapitana. Saan ka di Mari Kunching? Ape ana sa ludsod mo, Marilinda. Wen tada nakita nila kay ko idikalman di nagpailay. Anya tinakita na, Maray. Ilakla ko kanumat dagiti daduma ka barangayan tayo ti similya ken abuno anaawat da. Anya? Masigurado ka dagiti naikan nga awan met garden na tinangaramid iti kasta mare. Ay, nasken amaamuan ni Kapitana ti may papan iti day taabanag, Marilinda. Idanon mo tuman ken kuana mare. Saan dagaya makasapulan day tanga ayuda tay laklako damat. Sige, ibagak tuken kwa na no lumabas manen iti paraangan me, Maray. Pudno ka di tinadamag ko. Daw anak ko. No may papanday tayo ti similya ken abono, mainla ko dagiti kalugaran tayo anakaawat. Husto tinadamag yo tatang. Anya? Ket no nakita nga ilakla ko dagiti naawat na nga ayuda ije paradaan. Ije duma, ije mo't sentro. Ay nawaw. Pinagbalinda mo tin anegosyo. Kasano nga gamin tata? Kamali tinaging warasan da kapitana. Agasum nga, tauresan agar dinero kat nakaawat latta iti ayuda. Dahil tatiriga na. Isasan nga epektibo dagiti programa ti gobyerno no maminsan. Tasabali mo tagnumnumar. Saan ang mausar tinakaiplanwan na? Putnulaunay da tatata. Wingayam, nakagatang ka ka din iti similya. Wan tatang, isutin niyag ko. Agraman ti pawit yo. At damat tayo. Si kamat gayam ti lumabas, Kapitana. Mabiit man laang tadak ibagak. Agawaam tagdardara sa kunching. Nadamag yu ka din, nga inla ko dagiti beneficiaries yo ti similya ken abuno anaawat da. Sino ba tinakadamagam iti dayta? Nakitam ka di mismo? Adda ti nakakita, Kapitana. Ayawanan imbes maimula dagitay, inla ko dakit din. Ay, katbayan nyo ida. Kukwada nga ro dayta. Iso damatan ati makaamo no anya ti kayat da apangusaran. Angam sayang mat dagitay, Kapitana. Imbes maimula ko ma. Di ka ngamin man nakibiyang konchita. Makarengreng dagita reklamom. Awan Addan to ti maibaga dagiti kabarangayan tayo farmers no maamuan da ti kasdeng inaramid dagiti inik kanyo. Tinapatag na iwaras men day tanga ayuda. Saan me akinurakot? Saan nyo akinurakot? Ngam kam malimot tinangiwarasan nyo, Kapitana. Isublikon to'y binulod ko at timba Mari Kunching. Agyaman Awan anyaman na, Marilinda. Ay wun gayam. Nakasaritam ka din ni Kapitana Mare. Mare, indanon ko kankwana ti may papan itinakita nila kay mo. Ngam iti kasjay asungbat na. Madlaw nga awan bibiyang na. Ay nawaw. Saan anasayati kas tama paspasamak Mare? Kasanungay nga rod nga umasinso ti barangay no kastalaang. Anya nga tanong mapanlaangan ni Pare Edo ije barangay hall. Isulaangan ti mang istorya iti nakita na. Ang mga nuagbuteng ni Kapitana. Diyak masigurado no kayat natin maman. Nga padasag akasarita Mare. No agul ulimek tayo ngamin, Mare. Sigurado asaan da abaliwan ti kasta nga aramid na. Ang mga no panunutin da nga uto-uto tayo. Wano kabuteng tayo ida. Sige. Kasaritak to nila kay ko, Mare.
Anya ter aramidam dito'y barangay hall, sika, Edo. At dati report ko, Kapitana. Anya day jay. Amuyo ka diti naramid dagiti inikkan nyo iti libre nga abono ken similya. Anyat kayat mo asawan. Nakita nga ilaklako da di paradaan, Kapitana. Kasanumag ngamin, ora awan ti garden na inikkan nyo. Swerte da. Una, ngamsaan mo't anasaya ti kasya, Kapitana. Da kami agarden ti pagbibiyagan na ti saan anaikkan. Better luck next time. Na, takastabay lang ti sungbat yung, Kapitana. Apay, anya ti aramidam. Sana siyak ti bot-bot ngam, Edo. No saan pa mabaliwan ti kasta nga ramid yo? Ag-report kami ni di munisipyo. Oh, napulot matiolom, Kapitana. Marurodak iti dayjay nga, Edo. Husto met, tinaybaga na, Kapitana. Na, takas tapay lang matibagam, Dodong. Anya ti kayat mo asawan. Jaka mo ter aramida. Sana kasta, Kapitana. Ngam kamali tayo piman na jay. Nagiti lang kumaadda ti pagmulaan na tinikkan tayo iti similya kinabuno. Ay, agsardang kaman si ka, Dodong. Oray siya, Kapitana. Adda tinakita ka mang ilaklako iti naawat ng ayuda. Panagkunak, kat panawanan, tapno agbalin tayong istrikto. Iti kasta, kat dumanon titulong ka iti pudno agkasapulan. Saan kat akum kumpormila ditan? Oh, kumusta lakay? Nakapagsarita kayo matlang kani Kapitana? Wan, nakapagsalita kami bakit? Iso na lang ta saan matadumngag. Obserbaran tayo pa'y lakay. No sa anak lang ama kong konsensya. Medyo munisipyo ti pagreportak. Ikan tayo pa'y iti gundaway lakay. Kat dumadi ti panagsasauna itay bakit? Nakigtot siguro iti imbagam Ngam sigurado ang mabutang matlang dayjay ang may report iti munisipyo. Sapay istrikto ni Mayor no may papan iti kakastabanag. Bara nga, no baliwan dati kasta nga ramid da. San lang at tayo tagrekreklamo iti kasta mapaspasama. Agraman da duma ka baranggayan. Agreklamo damot tayo. I-review man day ti alistahan, Dodong. Listaan? At damanan ti maiwaras nga appliances para kadagiti mothers dito'y lugar tayo, analay ngagdayet. Ti kayat ko kat ag-survey ka. Ha? Agpatulong ka pailaang kadagiti padam akagawad, tadyak mat masango. Ti kayat ko kat pilyan nyo anasaya at dagiti maikan, tapno saanen ama ulit tinapasama. Ay nawaw, nagbutang kayong sabat itimbaga ni Edo iti naminsan nga aldaw, Kapitana. Naamiris ko ahusto tinakuna ni Edo. Sayang ti pundo no saan ama usar anasaya. O sige, Kapitana. Dakamen ti makamu iti paparamid yo. Siguraduan mi, a deserving ti mapili, tapno awanen ti riri. Ay, nawaw! Usarin yo anasaya at tipundo ang maaawat yo. Itadyo kadagiti deserving ang makaawat. Iti kasta, maliklikan tiriri. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw!
nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adaman ti saludsudak kan ka manang Juliet. Hanya day ta, Vivian ading ko. Mano ka di ayat ti tawin ni Lovely a kalugaran tayo manang. Ading mo laang dayjay iti mano abulan. Apay ka de. Kastamot lang ang tinakuna ni nanang kanya. Apay nga rod ana sa ludsod mo. Nakitak namin ti impose na iti Facebook manang. Aywan, birthday na ita. Ngam 25 na kanulaang Anya, kasano ko maa 25 na? Kat no 28 mo matan, Bibian ading ko. Kita ti post na manang, oo. Na, una yun day tao. Agulbud pa yan, iti social media. Ag-commentak mamat iti post day jay alable. Anya nga iti i-comment mo manang Juliet. Happy 28th birthday. Ay nawaw, ang mga nuguraan na ka manang. Saan mat siguro? Ang awag laang mat. Inton kwan, dakes kanto iti imatang na. Ang awag laang kunak lang arudan. Uray pay, kasano no sakitin na ti ibagam, kat 25 na laang kanungarod. Ay saan anasaya ti agulbudan niya? Iti anya ko maaga po nga ibaga na at 25, kat 28 na matan. Feeling ubing nga ron iti social media. Papansin at talaga day ama ng Juliet. Like, apa yan, lovely anak? Nag-comment pa lang iti post ko. Ay, nawaw. Anya ting kumit na ya. Happy 28th birthday, kunanakit din. Anya ko ba ti pagsakitan tinakam mo? Kinasaya mo ti kumit na iti post mo. Basta, Jack magustuhan ti kasya a comment na, tata. Si kakigi mo anak ko. Nagsimpya na ba? Ay, saan a simple day jay, tatang. Ado dagiti followers ko ang makabasbasa iti comment na. Ibagam kinkwa na ata idilit na. Indilit ko na. Sigurado ako nga adun tinakabasa iti dayjay, tatang. Ay, marurudak iti dayjay tao. Ne, indilit mo't nilabli ti comment ko iti post na. Kunak tumot ngamin kan ka manang Juliet. Feeling ubing nga talaga. Siyak tupay. Proud aklat namot uray danda ni agtrenta akmatan. Kasta ati mayat. Saan kat aday ta agulbud ka? Tapno laang agrup-rupa ka nga ubing iti social media. Amin tayo matlaang kat bumakat. Iti anya pa lang agapong agulbud tayo ngay. Saan tay nga amo no anyamot ti kapanunutan day ta Lovely manang. Agasaman? Tinawon nga ag-birthday nga saan matan amanayunan ti tawon na. Talo at tawon sa matan at 25 na. Si kakit di mat manang Juliet. Puno mat Bibian. Luk-lukon lang nilabli ti mismo abagina. Si kamat gayam ti lumabas iti paraangan mi Albert ading ko. Sa dino nga iti papanam. Apa nakitenda kasinsin lovely marang Juliet? Apa ijay? Kasangay na ngamin ita mana. Wan nga agpaiso. Ay, mano gaminan ti tawon ni Lovely akasinsin mo? 28 na naman na. Kunak tumay. Ay nawaw. Apa yung kasta ti reaksyon mo marang Juliet? Wan tati ko na iti Facebook post na ka 25 na kanupay laang. Saan 28 nan? No kasta, talaga ahusto laang ti bilang ko. Mabalintag sa Luzon, Uncle Tonyong. Anya ti sa Luzon, Albert kanakan. Manungaminan ti tawan ni kasinsin labli tanggal. 28 na na.
25 ka no, matimpos na tawan na iti Facebook, anggal. 28 daan ka na kan. Wano, ibay na lang siguro ti hustong edad na iso kasjay. Kasaritak ka man ti kasinsin mo, may papaniti na itabanag. Sana nang kay, ang mga no panunutin na bibiyangan tayo ti biyag na. Nasaludsod ko lang, tanda mo tinagsaludsod kanyak. No po no 25 timpos na. Nalawag ang agulbod. Saan ang nasaya ati agulbod anya? Nukas na, nakasaritam ni Albert akasinsin ni Lovely manang Juliet. Wan. Anya ngay timbaga na. Siyempre, husto ti bilang ta. 28 ni Lovely ita. Saan at 25? Amo manang, sigurado ang nasakit tinakam day di a Lovely kan ka. Ay ama, nag-react tayo laang mo't itinakita tayo nga in-post na. Saan mo't nasaya taluklukwan na tipada na tao? Di na siguro kaya't ti bumakit Iso asaan amanay na yunan titawan na. Feeling ubing iti social media. Sanda tayo ama pabasa iti kastoy a reaksyon tayo. Tamadlaw mga gululbod. When matkit di Sigurado ak asaan lang adata tinakadlaw iti dayta. At damot lang ang dagiti daduma akalugaran tayo amas daaw. No apay at 25 ti imbaga na atawan na manang. Ngamjak mo tin mabirukan ti comment da. Ang mga no indilit adagos ni Lovely. Isuplik man to, binulod ko planggana yaw, Juliet. Agyaman aklaw na yata tatunyong. Saktirong pangagyaman kang ka. Ayun kaya. Adto ti pasit amakan. Naimbaglaan nga dati, maramanan nyo tinsaganan ni Lovely di kasangay na. Ay na, agyaman aklaw na yata ta. Ay gayam. Mano nga minan ti tawon ni Lovely ita, tata? Ay na wow, 28 na. Kunak tumay. Apay ba na sa lutsod mo? Nakuna na ba nga min at 25 na laang, tata? Ay, 28 na. Ang katawanan na lang, magkinibibya na kasinsin mo. 28 na gaya mo. Noon niya nga tati makagapo, masapul nga agulbon iti social media. Agtugaw ka man, tagsarita ta, Lovely anak. Anya tiba gam tatang? Pudno ka di tinadamag ko. Ay nawaw. Anya tinadamag mo tatang? Ibagbagam ka no, mga 25 mo lang. Ha? Agdindinamag, hindi to'y barangay tayo nga gululbog ka. Asino mo tinakadamagan yung itikas na tatang? Awan mo't Facebook yun? Nasaludsod mo lang ni kasinsin mo nga Albert, hindi birthday. Sang kulang na ibagaking ka. Anya? Amo manak ko, sana nasayat nga gululbog ka. Ha? Talaga makangag ka, nukas talang ti aramid mo. Ibagada pa na feeling ubing kay ti social media. Oh, Lovely. Ada ka di masapul mo? Ay nawaw. Agin di mo kapay lang mat di tama ng Juliet. Nasakit ka di tinakam mo kanyak. Saan ba't nga min amasapul nga comment kay tikas dya iti post ko? Papansin ka mat. Oh, apay. Saan ka di apod no? 28 mon? Apay ayaman nakibiyang kalaunay. Amom Lovely. Saan anasaya at nga ulbod ka? Iti social media pa mat. Iso nga rod mati kayat ko. Anya ko matibibiyang mo. Ay na, luk-lukwam la ang tabagbagim. Sa maysa, saan la ang asyak tinakadlaw iti dayjay a post mo. Uray dagiti kabaranggayan tayo. Mas daaw dan. Agasam nga ita ibagam at 25 mau uray saan mat gayam. Dayta ti paglaingan nyo. Ti makibiyang iti biyag ti sabali a tao. No kastala ang ti aramid mo. No nalaing ka nga agulbod ay awan na. Ada talaga ti manggagmaw. Kentap no ibagakken ka. Saan nakababaen no 28 maun. Ti nakababaen. Kat no agul-ulbod ka. Tapno laang agrup-rupa ka nga ubing pay.
ani Lovely di tadalan itay. Dito'y ayan mo ka di tinaggapuan na manang Juliet. Word, kas taunay ti unget na. Naimbag man ta saan na ka nga impungot. Saan matkit day? Nangagkumatlaan nga iso ti pagsasaritaan dagiti marites di ta waiting shed itay. Ag dinamag nga rudan, dito'y barangay tayo ti kasta nga aramid na. Feeling 25, buray 28 nan. Anya nga ta ti maalan ano agulbod iti social media. Bagi na lang at iluklok ko na, iti kasta nga raramidan na. Naimbag kumama no di nasakitan, ti may bagakan kwa na. Imbis a pagnakman na kuma. Sa di nung tinagapam ka, Sinsen. May saka mat albay. Ay nawaw, anyan napasama kaya ka, Sinsen. Adan sa nakaapam dita. Di nakpakibibiyangan, mabalin ka di. Anya, Maan-ano ko maaya no ibagak at 25 ko lang. amom ka, Sinsen. Saan mo't anak kababain no ibagam ti pudno nga edad mo? Isungarod mo ti kayat ko. Narigat ti kasta ka, Sinsen. Mano atawan ng tinapalabas. Ngam saan mo't tin ananayunayunan ti tawan mo? No siyak ti sika, i-edit mo nga minon dahi di apos mo. Iti anya kumaga po? Ay na, ado dagiti kalugaran tayo ang makakikita ka, Sinsen. Mas daw pa yung tidagduma. Tanya kumaga po nga agulbud ka pa ilang. Makapasuron dagita ang kalugaran tayo. Man ano nga min ayan no, i-delete mo. Non yaman dita nga impos mo. Ay na, siyak lang ti mauma. I-block ko amin idan. Ulitig man saan alasaya at nga gululbud kay ti Facebook. Para tawon laag. 25 nga rod mati kayat ko, tatang. Ay nawaw. Lok-lok kom lang tabagay manakaw. Adda talaga ti may pagadag iti kalugaran tayo no kastalaan. Panunutan da, nanya ti kayat da panunutan. Yakam mo, nandiyo ti kingkinan mo. Awam mo tandang gamasaaw. Nakitam ka di ti impose ni Melissa a kalugaran tayo manang Juliet. Anya ti in-post na Vivian ading ko. Sigurado ak ani Lovely ti patpatamaan na iti daytoy a post na manang. Anya ti in-post na aya. Ti kalugaran tayo kanu a feeling ubing iti Facebook. Anya? Una yun ti kasta mapaspasamak. No apay nga minamasapul nga agulbod day dya alabli Karkaro agumura kada tayo ano makita na dayjay a post. Binagaakmat ten ide asan amasapul nga agulbod. Ngam awan to madenggen na. Anya nga ita. Isupay kit din ti pagsasaritaan dagiti marites dito'y lugar tayaw. Karaman ta amanang. Isumot ti pagsarsaritaan tano kasta nga umayak dito'y balayo. Ay, gagangay na Agsaga na day tamili sa kanya. Sigurado ak nagtutulag dagita kaaruba tapno ibasdak. Ay na, no saan ko mga minakas jay tinaramin mo, di awang kumatimangag mo. Anya ngay ka, pudno matibag mga da feeling ubing ka tipis mo. May sa kayo matatang? Man ano nga min, ay ano, ipos mo ti husto nga edad mo, lovely anak ko. Jack nga rod kaya tatang. Nakababain. Daya nga min tikas ka. Talo at awanan tinapalabas, ng ibaga 25 mo pa lang. Anya langan ti panunutan dagiti Facebook friends ko tatang. Saan mo't a big deal? No 28 mo anak ko. Ulitang manan. Saan na nakababain? No 28 mo. Di nakababain. Kat mapamu ibaga at 25 mo. Uray saan man? Ay nawaw. In-edit magaya man nila ti Facebook post na Vivian. Wen, idi pa'y rabi manang Juliet. 28 matanting kargana. Nasaya at ano na amiris na ti biddot na.
Ngamin, isumot lang ang tinakababain iti imatang dagiti tattaong ang makaam mo iti husto nga edad na. Pudno launa ay ading ko. Iso asyak, oray 45 kon, i-post ko lata. Amin tayo magkabumakit. Husto ka man ng Juliet. Aguray ka, nene, insamot labli ti sumungan. Aywan nga paiso. Anya nga tati umay ibagaday ta ang tao. Anya ti masapul mo, lable. Ko imayak ta kayat ko ti dumawat iti pamakawan niyo. Pasensya kayon pinagsasawan kayo idi. Okay lang. Husto kayo. Sana masapul nga gulbudak. Tapno lang agrup-rupa nga ubingak iti matang da iti Facebook friends ko. Saan mo't nga binanakababain no i-post mo ti husto nga edad mo, lable. Tinakababain kat ti agulbud ka. Kas tamat lang tinakuna ni tatang kanyak. Nasayaat mo ta nakaamiris kan. Barang sumardeng matendag iti kalugaran tayo amang imarmarites kan ka. Basol ko matlaan, mapayakas di ti reaksyon da. Saan ko matida mapabasol ta nagulbuda? Saan ton maulit ti kas dyan ngay naramid ko? Ay rumbang laag, lable. Agtugaw ka pa kinitag kapitayaw. Ay, nawaw! Di mo ibain ti husto nga edad mo. Taamin tayo kat lumaklakay kan bumakbaket. Kang runaan iti amin, di ka agulbod. Tas ikan tumatlaang tinakababain. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ado ti matrabaho inton pigat. Ngam di mo ten sumrek ni Ramon. Wan ngarod bas. Hapay, ada ka din ti sabali at trabaho na. Tasan mo ten nga umay. Kat adapay ti advance na kanyag asaan na anay karo. Busy ang amin dayjay, boss. Nangaluna itata pa nagkakampanya. Ha? Sana bali, mapanak ajay bala denton balem. Inakman damagin no, makaumay inton bigat, boss. Wan man garon. Ano samti mapantanay? Masango. Ibagam ken kuana. Ngagbuhos kayo iti bim inton bigat. Karnas ken nga adu kayo. Wan, boss. Kan mo isa, ipalagip ko ken kuana ti utang na kanyak. Tama nga no, nalipatan na kindin na. Sigamin ka pare. Wan pale, imaya kon ata, sana kami ten amaulay nga umay ijay site. Ha? Kahit anya ngay, makitrabaho ka kalin inton bigat. Ay, saan pa pare? Ada nga tinapatiga pag namin ni Sir Bob's inton bigat. Ha? Amumutin pare, panagkakampanya ita. Iso anas kan akanayon nakakadwalay jay. Isimani ko naman George. Kasano ngayon di trabaho tayo pale. Kahit awan mi ti sabali am ayaban mi. Ken baysa,
Naku na ti aking balakan yak nga, at dapat kanutisaan mo ana ekalong advance mo. Po, unay na ya. Manulaang mo dahil pare. 1.5. Unay na ya. Anya! Kunam mo lang saan ko bayadan dahil. Ibangam ko na ba ya? Bayadak dahil. Ang mga no isulakit din ti saan na apakaturturugan ay nawaw. Anya? Asino yung mga kwa kasarsarita mitay lakay? Ni Lloyd man. Ha? Taapay. Kanya tiyo may naimbaga? Imbaga na nga rot ang mapahanak ka nagtrabaho dyan sa site inton bigat. Nambarak ngay mo't amapan. Ha? Mapahanak latan ijayan ni Sir Bobs. At least, dakdakkel nga amang tiitid na kanya. Gamti sweldok kinila kay Ponsyo. Ay wala. Ingkalatan ka ni Sir Boobs. Dakdakkel ti itadnakin ka. Kadwaam lang amapan ang kampanya iti naldaw. Ay wala. Isong ano adda itid na kanya akwarta inton bigat. Maparin ko bayadan ti utang ko kinila kay Ponsyo. Anya? Larigat man. No mabangut iti rabiin o saan na ama iturturugan ti utang ko kengkuana. Makabasbaso lak tulakit dia di na oras. Ay nawaw. Nagalas mo ten ti ugali na tayo dya Ramon. Unang alo tata. Idi umut-utang kanya kiti kwarta. Nagsingpat. Ita nga'y bagbagak ng may trabaho. Kastagid din ti bagbagala. Nasyak. Nailwama ko ni takas diyang ugali na, boss. Ha? No adda kwarta na alastog na amin alastog. Ulay putin ta. Numalpas to ti panagkakampanya. Aksapol to na dya ti trabaho. Nagalas matan ti ugali na. Itala nga adda kwarta na day jay. Apay, agnanayon ay nga ikan dya tao nga ikam kampanya na. Ay nawaw kunak manen. Ay na bakit? Oray saan ka na ama pa nagtrabaho inton bigat? Ah? Taapay. Naku na ngamin ni Sir Bobs kanya. Nga ibagak kanukeng ka. Ano kayat mo? Umay kamot kada kami inton bigat. Ha? Tada tayo timapan mga kampanya keng kuana iti barangay nagsuswan. Kasta ka dila kay? Hmm. Ay, kuwan mayatak iti dayta nga imbagam. Ay, nakamaudyanan na nalaklakamat lang ang ti trabaho. Ay wala bakit? Saan kan amapan makisik kay taltalon? Gumisit ka lang ijay. Bayam dalindakin bakit usang amapan? Sana bali? Tanaglalaan kinagingisi da. Isuda ti may bagay siya kabudutan. Gusto kay tinayta nga imbagam lakay. Pudno mga may pa. Iso ngayon tumigat. Masapa ka amapan ija ayan dalinda. Ta ibagam ken kuha na asaan kan ang makitrabaho kadakwada way. Uwin lakay. Matungpal. Ay, pasensya kan, kumare. Ngam sanak ngamin ang makaumay ita. Ah? Apa niya kumare? Mapan kami ngamin ijaayan ni Sir Bobs. Kaduak nila kay ko. Mapan kami kano ang kampanya. Kasta ka di? Ay katuan anya ngay nga road. Ala, kat ano sa nyo pailang kanina na usang tiagsaka na kayo laang. Ha? Ura isublik to'y tangdan ko nga inted mo, mare. Ang mga numumay pada kan tukit di kanila kay Punsyo asaan na may turturugan ti inutang nila kay kukankwana. Ni, anya ka din day tangay bagbagam mare. Ay ipagpakaunak lang, mare. Amok nga min ti ugalim no maminsan kahit. Nang runa no may papan iti kwarta. Anya? Isu nga awata mo da ito'y mare. Isubli kong ti kwartam. Kukwayo laang tagsik ka. Ang kampanya aklatan sa anak pa'y amabannog. Puunay nga ugali ni Nelia. Wan nga rod nana. Oray adda ko mati sa bali apakitang danan na wenno anya dita apagtaudan ti income saan ko maakasta ti baganaken ka. Wan nga rod nana. Kasla saan nga agpampanunot. Saan akasla? Talaga ket asan ngagpampanunot Ha? Nasayat ko mga road. No masigurado na ang mga bakjay tao nga ikamkampanya na. Tapno masigurado nga addan to ti ited na kadakwada nga agasawa trabaho da. Kumaanana. Ay, nagalas at talaga ti ugali da nga agasawa.
Ay, nako. Kunaklakit din no asino ti masabat ko kasla subsubra ti puor gapot kinangisit nan. Sikaw magayam kumaray. Anya? Sobra mo dahil ang kinangisit mo. Ay, naguyaw kamutan, kumare. Ay, saan ka ba't nga uyawan, kumare? Ibagbagak la ang tipod no. Saan aya? Anya? Ay, naimbag lang. Ta saan akong nga agsiksik ka, akaskan ka. Tano agsiksik ka, akpay lang siguro aging gaita. Malamang sa malamang, kastamat ti kangisit ka. Alamare, no awanen tinasaya at nga ibagam, ingkan iti papanam. Saan akasta nga aguy-uyaw ka abigbigat? Ay, uwan ko, mare. Inakon na talaga tagur-uray ni Sir Bobs. Mapan kami manan agkampanya. Oh, apay akas na tilang amlakay. Kasla na o nagtipampanunutam Saan man? Pampanunutak lang amin. Akas lang napigpig sa ti manok na ijibangir. Ngam ti kampanya tayo. Pag ko naamat, Di mo ayaman law. Nga amin apapanan tayo. Kat saan na tayo nga ikan kano. Natimtimbang kalakwada ti kalaban ni Sir Bobs. panagkunamlaang day talakay. Manghabak ni Sir Bobs kunak tumat. Ay, sapay la ko mga rod takasta. Sapay la ko ma. Wen ka di lakay. Uray pupuutam to. Agpukaw kanto iti ay nawaw. Gaputa isuntaw ti manghabak. Ha? Ket no mapasamak day ta, maikantan to iti trabaho ta. Agnanayon ton asaan ta nga agtrabaho iti kapudutan. Di mo pa'y laki ni Bob ti awanan pa tapno agnakam. Bay amon nana. No siyak lang tinangibagaan na iti kasta. Pinagsasawak oray adda kami iti igit ti kalsada. Wano iti kaadwan ti tattao. Diyak lang amin ugali ti makiap-apa nana. Iso ang nagtaltal na aklatan Sabagay motkit di Makaamun ati panawan kan kuana. Ay, sapay la kumata saan nanto a pagbabawyan amin ana isawang na kanya. Ay wala. Sapay la kumangaraw takasta. Pulmado Kunaklakid din no asino kan. Siya ka magampali. Aywan pare, relax. Siya lang dito. Abay, saan na ko na mailasin gapu itil lang Ha? No kasano nga minti kinatair ko ide. Ad-adda manan ating maira kita. Gaputa saan ako ngagtrab-trabaho iti kapudutan. Anya? Kit no mangabak ni Sir Bobs ay nawaw. Talaga a goodbye construction works. Ijay kami ton opisina agtrabaho kini bakit ko kunak to Ay nawaw ko naman naman. O na yan. No syakit saan ako na mailasin. Gapuiti kinatair ko. Sika, saan kamutan a mailasin parts? Gapuiti kinangisi mo. Nagguyaw kami ten pale. I'm just telling the truth pare. Saan ka nga uyawan? Nagturad matan ni Ramon anang ibagakin kay Tikastra. Wan nga lod, boss. Talaga asinigulado na ang mga abak di tao nga ikam-kampanya na ya. Ay, una yan. Sapela ko mga lod ata, mga abak nga akpais to. Ay, wana. Tapos sandra ang nakababain. Tane, ramag gugat uray ni bakit na. Kasta mati pa nagsasauna kadagiti sigod apakitang tangdanan na. Anya? Wan. Ibang pagana kanok, anak ang isngisitin ni Linda, gapu iti kasisik ka na ijatal-talon. Ay nawaw, talaga na dyan nga agasawa. Nagtulad na nga agsasaw iti kakasdya nga. Punamlan no saan da nga subyan ti sigod at trabaho da. Uray saan da subyan, saan alasayaday dyan nga ibagbagana. Nabayag nga iso ti trabaho da, ang nagtatahudan ti kinkinan da. Ngam ita, katawahan dan, gapula ang tadda ti tao nga ikam-kampanyada. Iba kayon tumakadakwada, boss. Bali ang dakay ti ding ganda.
Awan da ito'y. Awanin! Ay, oo na yun, tikastoy. Kunaklakit din ng mga abak ni Sir Booms. Saan mat gayam? Awan, bakit? Napigsa ti kalaban na. Huwan nga ron Agasim man ti lamang da. Ribo ko naman. Talaga napigsa ti sigot ang mayor. Bakit? Ay, katanya ngay nga ron. Aklunan tay latan. Asaan na paya panawin? Andan tulat ta ka di. Sa bagay mo kidya. Ninamnamaklakit din ang mga abak. Kat maikanta iti trabaho. Ngamsaan mat gayam. Ay, una yan tikastoy. Ano sulat na bakit? Kasi tinakunam. At dantulat ta. Anya ngay pards, siya ka magamday ta. Ha? Kunaklakit din no ada ka ni dyan munisipyo ang mga opisina. Alado met data imit mo. Ah, si kamot pare. Amom lang aro din anaabak ti gam kampanya mi. Gamakastapay lang ti sa umit. Apay, na-offend ka. Ibagam lang ata, agbuk siyang takil din. Una yan, Ah, anya? makapail na katap na mo. Hindi madama ti panagkakampanya. Naglastog kayo nga gastawa. Itatanabak ti tao yo. Kasla kayo pimpiman iti Facebook. Paawa effect kayo met. Ha? Di kayo lamabayin ang mga ipupos nga awaanin ti kaninyo. Diyos miyo malimar. Agtrabaho kayo kami. Saan amang namnamalayang iti politika? Mawatam, ha? Pare, Agpupos kayo kanya, bakit mo nga awan ka rin yun? Mabayan kayo met, ah. Hey, itutulang yun sa amin tin takinapos ko ti lupa yo. Ay, makapaulak at talaga day dyan nilya. Ay, nako. Taapay. Agasam man day ti ipupos na iti Facebook, nana. Kurang laangan kat ipakaamunan nga awanan ti kanindang agasawa. Paawa effect. Wala na, dilagpain. Ay, adaya nga mintibain day jay katawan mo. Ay, nawaw ko nakmanan. Sa bagay matkit di, Idi pa'y laang kat awan babaindan nga agasawa. Apay, awan nga tan ti itadjay income kampanya day. Awanin asiguro, tanaabak mo't nana. Kan may sa, no adda itadjay jay, saan nga agpupus danilya nga agasawa iti nonsense. Ay, wala. Ugali da ngamin, ano pa nagkakampanya, katawaan dati nagtrabahuan da. Anya nga ita, sigurado daw unay ang mga bakti manok da. Ang awan mo, isuda ita, tinakababain. Anya, salud-suden nak no adda ti amok apakitang danan? Ay, wen kumakumare. Pangaasim matan Apay, saan ka di nagkuri dagiti paawa effect nga ipopusyo kinilakay mo iti Facebook? Anya? Kunak man, no namimpinsan at inalikodamon ti trabaho iti bangkag, kas kadaan niya pa'y anarigat at trabaho. Ha? Kunak lakit din no adakan ijay munisipyo ang mga opisina. Ay, sikakit di mat kumare. Katpud no mat. Nga uray naklakat katawaan idi. Ibagampay asaan na kun amailasin gapu iti kinangisit ko. Anya? Adal day takada kayo nga agasawa, kumare. Nga no adda ti trabaho ang napimpintas saan arumbang akat katawaan tinabayag at trabaho. Nabayag nga isu tinangnanganan nyo. Katawaam kit din sa ita subsubyam matlaang. Anya? Arig na insarwam, ngem kan kanemanen danga. kunak man no saan ka rin suplipay kanyak si Karamon. Tata, kunak man, nadda ka ni di munisipyo ang mga opisina. Awan na tata, adda lang mo ti di balay mi. Awan ngamin trabaho kita. Iso ang panunot ko ti umay kada kayo.
Abay, awan tinted na trabaho, di napan mo income kampanya idi. Tata, kasta wala lastog mo idi. Anya nga ita. Amom, Ramon, makapailag ka. Makikitak dagiti ipubos mo iti Facebook. Nalabas mat. Kurang laeng kat ibagamon nga awan kanan yun nga agasawa. Apay, saan ka mabain? Ni tatamat. Saan nga minalasaya tayo tang aramid mo, Ramon? Gapulaeng tayo inayabanda kang agkampanya. Tinalikodam kan katawa amon tisigod at trabaho. Sa ita, agsubli-subli ka. Anya? Ay, awan. Saan ka nga waten? Diyak ka tiyo galim. Uray, saan ka ngagtrabaho na? Urayom latan nga damaasi iti paawa effect mo. Salbag ka. Ay, nawaw! Di mo katawaan ti sigud at trabaho. Ta ang mga nusubliam to kat nakababain kalaang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.